all day. This Akoma that's your night yet to me Yatsana all day. Akoma 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 never made it to Akoma Akoma never made it to Come on, Kobe and Kosiri. Come on, Kobe and Kosiri. Asem TV and Kosiri. And you bring and Kosiri. This Akoma that's your night yet to me all day. This Akoma that's your night yet to me Yatsana all day. Akoma Akoma never made it to Akoma Akoma oh, I thought I was Nick Kwanwa. That's why I ran a bisa. Miss Alphono, the soft ladies, me in full soup, the pedentryman. The pepe son, now no zenzen. I can't cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mother sounds over your baby. You saw on page my I can't know what done upon the man worry rubbers and worry. Akoma FM 87.9 Kumasi. This Akoma that's your night yet to be Yatsana all day. This Akoma that's your night yet to be Yatsana all day. Akoma Akoma never made it to Akoma Asemo and I found out by my pen as a maybe said. Also, will see a corner, but maybe what I say, oh, sharp running, sharp running. Then to be name or Perno. And no, yeah, I just say, the Drew Nidia. Who's our crabble and you would die how? Not what you say, and no, also one cousin be out. Maybe I'm not running was 7 months. Young show. I assassin me see one Sabano. One can go anyone command will be a Papa must say or ban one cassa for you in a car. A car, I can't say, yeah, Grano, a your banana for you in the car or can't say, may person a car say, running your year. And what's here, I need a 7 months, no. Saying our brand here be free, yeah, walk high. My fine, Nsem. But I was what the actual say, not a subway or one, a person may come at your war, but no me who can wait, dear, my car, and you're not my Julia brand in a car. In Eddie, I am sharp with any submission. I just said, yeah, the company for him. No, you are somehow kind. I accompany for him so, and a penny so can't say. Sasadia, and your uncle, your dear, and I know no can say.
omini di okaye no ato ka ne wa ebufo no de kaye Fanestra. ye me 7 months ago Any dear was I and you work 5 years no difference room. Enye coincidence. There no probably a baby because I say mean to me PM you no name and Sasa. And no na make us an annuncia. Annuncia no be any ye bay. Ampa asam no appear. And run Yamia drum. Yet Hannah ye can't say, and you may be all natural margin among Swadem. Sorry. Obi wo ha on tiasio. Wow, again said we see Yamana Ebanodia. Dano Hubra, and no mammy, your friend. I me bani is one, me man is watching. I'm Mia, when I won. And so no who can say na we see Anna Ishbab, a group rabino on Shakwalano, and Amiara, and a Nsem, and a media heno, and it's Anna mammy, would you so move? And no saka, and I Ishbab so the Medua or the Medua, what's your Lord, the walk, there be or do banner now, or do banner now, as a baby or do or banner back on. Woman will banner, no one yais a woo, some no air cadiama or Master Wayano, who's a Marco, Beme or Messi Upil, and you're not about a hamumano, and your papano. Or no bearman Ishmael or say Ababa Wanepe. It is a baby or her mammy, ye piano banetico. Na ya me free near any moon to set dear woo about and for me pancho ye can't send yachamone. A banner ya de bramoa, yan can't say a mudio. Beme biwo, our tone at Topano at Topejane, and you may have one. But your nana, Mayana, we did Jacob Page. And I may, you said when I may, and so soon. Mesha M1, and I may hear car can I'm stop with. Says I'm a crack of pencil, maybe I may. Because of a corner community. Sanidman of Cans, my small siding. I mean to me and sharp and need. For Sanidman is scaling my mates in Denmark and the Diaco school. Bueno on sharp and Sapan Besham Pabro, obey the deal, obey school, Pachinina. Your friend and so I'm not a card of patch day. No, I can't take not a national blacklist. But upon a yare, and I make friend and say Solomon upon where I will. Says I skip the enemy, sir. I can't be some that kind of hospital. But your catcher and say, the sick one are down for you. Send a sack of can. Oh, ye be also. Say, the boy, say, Yabua. You better drive. Say, I have the and then Yamazimaco, you were you, I'm young boy. And I say, I dear wild shrimp in our theatre. A quite dear could be fast when you were Derby. And mammy, mammy, fear by me a coin. Sabena, if you're buying, I'm okay. No use and I say, Pacho, go doctor. No hospital that. And some hospital that can say, we can brand. And that will bring you can, you know. What the better quality, everyone. Now, when we get news and you just say, when you be a craft, singing, saying one, when you be because what would that? And the women say, so we can brand. So, Mrs. Nama, if you walk on your nano, what's the same one day? But no mammy buy no food number. China back a club name piece. It's Sabrina, I wouldn't Antiamos one wine call before my baby mamma see a corn in print. Now a branch and no send you scars of a hospital. Pacho Debbie. After 50 cities, 30 cities, 20 cities, no can in no one member, nothing what the ban. Pacho Debbie. Nothing one family. I feel no one family. If I told family. If you want shower, come to Sawa the way. Akoma FM 87.9 Kumasi. To me, Diatina all day. This Akoma, and dance your night yet to me, Diatina all day. Akoma, 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 never made it.
FM 87.9 Echo baby ko siri oh how baby ko siri ayaka baby ko siri oh ham baby ko siri disakuma dance na yet me diatsna all day disakuma dance na yet me diatsna all day akuma eje akuma ni ever made it to akuma eje Akuma ejo, you never made a lesson. Come on, me copy and call Siri. Come on, me copy and call Siri. I can see and call Siri. And you bring me and call Siri. This Akuma that's your night yet to me, that's not all day. This Akuma that's your night yet to me, that's not all day. Akuma ejo, Akuma ejo. Akuma ejo, never made it to Akuma ejo. Yamamuna Kwaba, Akuma 87.9 FM. Akuma Nsem Jumediane Brasso and Yawada, July Bosomeno, Neda Etoso, Ediono, and Nine Shedia Ponyame, Ada Romanti, what the Enenso Achaye, baby be Ada Edionumiansa. July 23rd, July Boswene de Toso, Ediono Emian Santi, baby Biada will be ano, Mamma Wakwa Basron Kokra, so Famra 87.9 FM, Ebra Yadi Akumamun, some Jumediano, Ebra Wono, Mr. Wada, and you are Fidiano and Freeha, Koswana, and the Entina Free Sabre, Edecosi, say, Nomiansa Ebebo, na Yapeja Yemo, yeah, no what he sports, and so Eddie Atros, so yeah, no what news, and so. Edi atwaso na fedi aka ni nyina ye programs ni nyina so what me etietie ni nyina 87.9 edi aka ho amame enu nti bomodi aso no ye betra di ameje so ene Marcos na Shanenson say Free FM 97.5 ewo Techiman manager dache hene ene akwabia sika adwumayefo ni nyina ya chiachi amosron kokra ekwan so sanso ena Ezra Fan Club, Hamburg, Germany, Mrs. Boydro, Nikki Pizza Fan Club, GHUK, Wamo Ebo Yechidom, Sanso, and Yadi, H. Drabin order for being Sika Information Center, Eho, and Papa so Ebuchia. Some make us say, one also Ebiemo, Ede Atum, Ewo Babia, Uwobia, Na Shannon, Emma Missai, anointed fashion, Ewo Bwedi Ayedia, so Rocky Menos Limited. And Nana Safari Information Center was Santa Mapo Total Filling Station. Yeah, Angunaga Junction. So near make us say one more so Ebiemo Ewo Hopa. Yeah, Obia a shebi and a chibian so. Na Obeko Facebook, I make us say Belucci, Wabomodia, Ediana Boy Remo, Ewo Facebook, Akuma 87.9 FM. Na there will be Amaye any Ube follow ye. Now I like a page, you know, where your comments in a na fe wa share edi amaye follow like comment and share YouTube Akuma 87.9 FM Kumase subscribe in your notification bell no so press one you get notified na wa share ma for front so enyebi na won ma share but don kwa woni TV the bedroom live edi amaye Ishmael Howard ene me producer na kwa koko wa ha sanso na evangelist Samuel Mensah Pastor Julius Naba Enafe Sikapamidi Edi Mako Station no Eye Akuma 87.9 FM Jumedi no Eye Akuma Nsem Nemom ene area dear me person me catch on say don't ever discuss your problem with the people behind the problem. Don't ever discuss your problems with the people behind the problem. Wonim eto de bia yahaw na yewo mu no da ade abechi ade abesa nyina no na eko ohaw no a ena wuhwimu ohaw no a na wuhwimu chese wahwe sa ha we mu a enya de a chese ekro like efi wo so wuhwi mu ene say enipa no a wowo nchen a ususu se wono ena woni ne che wo haw no na watumi aboa ama wapa no mesebre no the same nipa no an na ehye wo haw no wachi
enipa no a na show how no achi owia no aye ne ho dua broni na asɛ wo hyɛ wo nkran ebɛyɛ yie ebɛyɛ yie abrabɔde esa na tie ebetwam bibia nka hɔ da situation bia no wɔyɛ permanent ɛno nti ebetwam ne ade no ahyɛ de hyɛ wo nkran nanso this same person wɔno ɛna ɛyɛ behind your problems 87.9 Kumasi. enti hwɛ ne yie paa ɛyɛ ade a ɛkɔ so paa but yɛni mma yɛn ho so ɛtɔ de bi a yɛdɔ wɔ biara ma ne fira yɛn ni ɛtɔ de bi a yɛ trust wɔ biara ma no efira yɛn ni asomasi deɛ ɔbɛnten deɛ ontumi ɛnyɛ saa wei deɛ ɛfira yɛn ni ebi a wo na wodɔ ebi a wo na wonyɛ jealous ebi a wo na wo envy ade bi a wadamfo no anampo wo nua no ana nea wo ne no kyɛ wo haw no ebi a na ɔyɛ jealous of you enti no wo sorry a wo ba na ne na bɛka na wo ne na bɛka no wo hyɛ wo nkran but ɔno ɛna ɛyɛ behind your problem na enipa a wɔyɛ behind your problem na wo bɛn no na wo sɛ ka kyerɛ no da bɛn ne kyerɛ na abɛfiri mu sɛ nyenya mbɛn na ɛbɛboa wo a ɛno nti ma w'ani na hɔ bibia mu ma w'ani na hɔ yɛne na yɛ ano yɛbugu nneɛma so ba sɛ yɛne da hɔ a enka mihunu yɛ ankani hɔ enka sɛ saa nipa we enkani hɔ ti wada roma hwɛ ne yie mame nkɔ na mene yɛ maame nkɔdi nkɔmɔ ɔba paako aba yee maame wɔne no sɛdeɛ esi wɔ fam no mantɛ ma so kora mente ti ya no akasakasa ma me right yo memo akɔ aba na mama kos udi efra me hawa de hawa yakubu pacho hawa free na bai wood village wood village okay ade asɛm wa na hawa de free wood village ba me say mle bi de ma sam be dam na kyesa mo ka bi maame na mo ka se membla na mo asam na ache ntama mrefi bebre mo tu nipa se yankɔ pia ba bi a nipa ne wo na ekoye nti ekoye na mo se enti saa nti papa be agina ho se obɛyɛ de obira akwa ne baba ha se na be ka asam na me nti bi asam wa bebe ka if you are producer ama me ni bai what o mo kwase me frɛ mo bi so na branch na fa ekire kude ekomu musika mo dia saa ye ni mo papa mo ye ni mo ankasa wona ye boa wo mo emre bi lady bi di the case ba so papa ye police ni na ejapade ho asem yamani nua ba ko bi ono de yamano watechi man somewhere na pressure wode ma yen no na ye bo mode a ma kwabia sika ne mpanimfo di a kire ma yen na abusuafo yi say de hyebra wo mudi free ho enye say kura de enye dan ba ko ne ye de ma baba no ye gifie ni nyina e de ama woni ni nua because eye wo mode a wonya de opewie ya na ti ufre no kura won fa because wonya ne opewie nanka onfre mpo nka se na ye ne frɛ no na me pedaba ene ye ne omrama etiefo ne ahwefo hu se case we ye di ya kire yatumi agye agapade ne de ama no ene ni nua no ene ye ne yegusu frɛ no but oye dan ya obeba entimo de ye ni mu papa timini se aja ye kɔ hɔ no ma fa kwan ho ese de bremus kanti ye frɛ mu kra mo fa anya hwe bi mu sana mo tie bibi ni black man enti ka asɛm no nyina me entie asa me ba bi a ye fe na me ba no ya lenti ane mama na ba na me ba ye ka ni nyina ye fe na Frida na okɔ school a o ka ase na o 13 years
na by ma bi ya fra na ayaw o tia sago no ne fa nyinsan eja ana motiwa na mo ye kaka mo hwa na akwa na wuye akwa na wuye na akwa ntene ma me nkyɛn ntoka saa na me sa akwa na betu ye de omra mitena me nkyɛn ntimi akwa na betena me nkyɛn asa wo bu no asa bibisa mo ku ntokwa otimi bu akwa na eja obata ya me ya ana me befa me bade mo kom fie me ne to mo fa skamba me say bia mo fa skamba na me sa ma akwa na sa ko boy ni fie ho so still sa mo hwa no afede de adri de no ode na me sa befa ma de skamba akwa ya le mo fa skamba me so me bresa na me ha me say la ma bre me say de me ma asem be da ma ko na mo ka bia ma me ni boafo bia nkura mo ya mienu papa ewu mi na me hwe mo sa na ko fa we se be ka ho eja me se me ne boafo be da me ti village a me ti me nko a na me ti me ma me papa so ne ha me nko a me ni boafo me sa da me be da ho ana me se be da mo ye be da mo a che ama mutu ka ama e de ya ko fie ho no mu o mu ga se ye nko o mu da akwa na baba e be pem ba so mo fa akwa na ba teja me ya be jo se me ti me tu ma adwuna ma hwa akwa na ese asabe na aseme betu ya be da mo no maame no hu ma won kasa me hu akora me do tu maame no won kasa me hu eche sa fiafo nyina be won kasa me hu boy de kura de onante te se de minya nipa kura boy no ye oye wo twi pragia was village station boy no hu me kwa won kasa me hu ohun mi kura mpo a emre be kwa ka cha me ba na se ane ehwe no che se me se asabe wa minti ase na ba ka cha me se mama boy no se ehwe me na me se asabe wa ka me minti ase ehwe no pa na che sa ehwe no na che sa akwa me di me ba no na me ba ka na osu ya na me se won twa so ye ka se ehwe no a che se come de bi be so obi na bi dabi yes boys ni sa na mu ye sa na boy na di hulo me ba no na me busa bo na boy be ka cha me se sa ase no ehwe no a che sa akwa me di me ba no na me se yo mate na me ka na mo se me twa so na me se asam we da se wo ho ye nya asam ye nka ye ana wo ya sa ko ba ida minti ase na se akura wo so yale mlebo yale na me do akwa no ma so mfa no kono ma na ska no so on trap again no mo oponga no ma ska na akwa na ko hospital wo tuwa no ka so wo se for mo wi ska ba wo fa ska ba e be pimba sam bronya tam me wo ha na odi amu success ba ko na kam kwa me se me de ba ba kira mo dan se enti ana me se ma menye na amu success bronya tam na tare bi mi ansa sa 4 na odi ka ho e ma na 100 cities e fro no me no no o fast come by eja me ya just me too much na hwa akula no se de ko de me ntumi bronya time no de be bronya ya ye ya no de ba e fro no mo fast come by mo ko mo nkasa me hu busuafo na nkasa me hu boy na kwa so nkasa me hu se se anu na trace ni akro wo yale me nya sika nto e drum na sa ade a eja me sa de ade ba be da mo na ma fra boy no so me hwa akula na nya sa ade a me fa no hu ncha no mini emeye ukwa ko bondua me mbonu dua okay osi abrantie no your friend is saying na ya edi a omudi nim no wopa no oba se ho no mo friend amane edi amane ah at the first no to amane na ya se papa na sa edi ne tu no gam ne se amane ne den ntu be friend na ya kwa mo amane oye dai o sho pragia I see oda suchi se si akwa onu ne maame na tie onu maame ne papa nya na tie ne papa de oni ha o ba bi ba ne maame ne onu maame na tie okay fie ba ko all right na oba no ko school na na okọ school ona okọ school no gina saying na wa wie ba sata na wonu ne twempra na o 13 years na onu ne twempra na sa na o wu ye na te onye na onye school to choose school na school ba school no kra wa wie o wie SS o wie JSS and but owo school mu na no ne twempra but o tumi twroy o twro na wotata mo twro na wonyam dem me so wo twro wie na mo le nyansa ko nyam so akora na twro o wu wie a mama akora na ko school wo ma akora na to na school no so eti wo de nyansa ne koto na busuafo ani ne maame ne papa ene o papa na busuafo nyina ena o mojitu mu me pacho wo de koto o manim na brantie no amane no wo ho me pacho no wo ho na mi hunu wa pragia de na wo twe pragia nti mi hunu na me da akwa no kotina mu na me so fa mo kofio ya se me ka nyansa no na wo ho na o timbi ena o ka che ne maame ne papa say ye no kra say o kae o say ye no o ne me ba na nyem oh okay enti efri wo no oba no tu kokotena no so me pacho a kotina ho 13 years ah aso wade
ɛna maa ne tu kɔtena no so mpacha kɔpem so ɔwɔ yɛ nti na ɔhɔ no deɛ no wɔhwɛ no a ne hospital ne biribi ɔno a na yɛ yeah me de na me 1000 okay nti ɛyɛ dɛ na oba no sa ba ɛba wɔ hɔ a na ba nana Marcos. what it is Yami ado na so Yami adom de radiase. Yo, me da say. Yamatiefo nyina aha emo bibia akwaba de ba akoma mu nsɛm dwumadie so. Ene ye wada onyankopɔn ahwe ye so ama na awotwe sa akɔ abetu asomdwie mu. Enti ya wada bia ye ba se ya na ya ka kyerɛ wo se yebusa wo sɛ ompom te sɛn a yɛpɛ sɛ efie ogye yɛ so sɛ onyankopɔn adom ɔho yɛ ɛsan sɛ awurade amoa yɛ ne ana wɔtwe ntumi nkɔ na asan ba abɛto yɛ nti ogye yɛ so saa na ama yɛni agye paa ɛnɛ nkɔmɔ a yɛne wo edi yɛhwɛ asikyire yadeɛ diabetes mesɛ ɔtwepere wɔ fidie no ɛyɛ 10 minutes pɛ ɛna me ne wɔ ɛkasa na nkɔmɔ twetwe no akɔ so Ubobra pharmacy shop ɛne baabi yɛtɔ bibiduro bia 3p garlic mixture medɔfo wobɛnya bi atɔ no nombi ɛbɛboa wo paa ama apɔmuden ho nsɛm so ɛnneɛma nyinaa atumi akɔyie ɛde ama wo yɛ number ɛna gu screen ne so no fa na ɛfrɛ doctor na yɛne wo ɛni nkɔmmɔ number no ɛyɛ 0248 92 88 24 0248 92 88 24 medɔfo frɛ doctor sisi a wɔyɛ krado sɛ ɔno obɛdi nkɔmmɔ 3p garlic mixture no ɛho mepatɔ 3p no ɛwɔ toam sɛdeɛ wohwɛ no TV no so saa pɛpɛpɛ ɛna ɛteɛ okɔtɔ a na wahyɛ no nso afei ne ti no yɛatwerɛ gu so piwak ɛna box no ankasa ho no baabi yɛatwerɛ 3p garlic mixture no wode wo nsa fa hɔ a ɛyɛ wewirɛ ai eti mo obi fa so kwan na ne wakyenkyena pɛ 3p to na ɛnonom ɛbɛboa wo paa ama nneɛma nyinaa akɔyie ɛde ama wo pharmacy shop ɛne baabi yɛtoɔ bibiduro wɔ Ghana ha bi adeɛ wobɛwura hɔ a nti yɛba a yɛmpɛ akyinyegye nti yɛsi twa na ɛfa to wo phone no so wokɔ a nipa no ɔwɔ pharmacy hɔ no anaa herbal shop hɔ no wɔsi aduro yi ɛda me phone yi so yi ɛnoa bi na mepɛ medɔfo obɛyi bi de ama wo deɛ mpɛ ne sɛ wobɛtɔ na waanom na mmom sɛ wonom nko adeɛ a wobɛhu sɛ 3p garlic mixture aduro no ɛyɛ aduro afei yɛ number no ɛna gu screen ne so no fa na yɛnkasa medɔfo diabetes ɛyɛ adeɛ a ɛnɛ ɛtete nipa abrabɔ ɛkum nipa ɛgye nipa anigyeɛ yɛda agyeɛ ɛne abrabɔ ɛne yɛ sika ɛde bɔ so ɛwɔ kurom ha yadeɛ baako ɛbɛtumi amu wɔ anigyeɛ aka dɛm ɛyɛ diabetes deɛ wopɛ wontumi nni deɛ wokɔn do wontumi nni deɛ wopɛ sɛ woyɛ wontumi nyɛ because yadeɛ ɛba wo so a woyɛ adwuma kakra bi a na wabrɛ wontumi nyɛ adwumaden bi abiem adwuma kora na wobɛkɔ a da bia wayɛ no phone ɛsikyɛ yadeɛ ensunsuanso ne bi no etumi phone etumi so ma woyɛ kakraka saa na ɛteɛ dɛmɔ na wo dɔre sradeɛ no na ɛma wo yɛ kutu ɛna etumi nso ma wo so te prɛko pɛ etu obi hɔ no a wayɛ kama wayɛ kakraka wobɛkɔm no wɔ asikyɛ yadeɛ obi nso abɛkɔ na wafɔn paa doctor bɛhwɛ mu no na wanya diabetes a ɛyɛ asikyɛ yadeɛ eti yadeɛ no ehu ɛno nti na wɔsɛ wonom 3p garlic mixture na etu asikyɛ yadeɛ ase efiri wabrabom woyɛ adwuma kakra bi a na wabrɛ ɛhɔ a na wayɛ kɛse ɛhɔ a na wɔso ate ebetumi akɔba sɛ ɛyɛ diabetes ɛna ɛyɛ wo saa wɔaduro ɛyɛ 3p garlic mixture afei sɛ wonya asikyɛ yadeɛ a sɛ ekuro tu a enwu ada ekuro betumi atu wobɛmia emia de akɔ hospital ayɛ dɛn ɛbɛkyɛ paa ansa na ewu enti sɛ nyame amoa wo a wobɛhu na yɛ kotwa wo nan anaa wo nsa because doctor bɛka kyerɛ sɛ ekuro no enwu ada yɛmi enwu edidi kɔ akyire nso edi sɛ yɛntwa wo na yɛntwa wo nsa a ɛbɛtumi afa nipadua ne nyinaa na akɔfa problem ɛde abrɛw enti so obi ekuro tu no a enwu ada kyerɛ sɛ ɛkyɛ ɔbrɛ ho ansa na ewu no mepatwɔ diabetes no ɛbɔ nka yɛ anaasɛ wanya bi etifa 3p garlic mixture ɛyɛ waduro na ɛmoa wo afɔ obi wɔ hɔnom a n'ani Bible say nipadua yɛ kanea ɛne yɛni enti wani no kane ho adeɛ kama wohwɛ adeɛ kama ɛnyɛ kooko bi na ɛyɛ wɔ ana ɛnyɛ niyadeɛ bi na ɛyɛ wɔ but emire tia wani wohwɛ adeɛ no wani so yɛ wisi
Oshade wunhu ne ye diabetes ebetumi aye wo saa enti pe ho asem ka nefa 3p garlic mixture eye wadru ebeboa wo pa afọ obi nso wo hono a diabetes anase esiche yade no ama ene nani afura nani na ye ne wiswis no ene afura kora obi nso mema yo ekofom sebio ne be ma no de dwonso wontimi fanya hwe obi nso mayo ekofom ena se ka ne se obi se na oba de ebe de na ne mayo akofom ema yenso ya tinka na ewu etumi wu wobon se woni wukunu da ho woso wonsa a onte hwe woso wo mu a onte hwe etutum se atinka edi atinka no ebi ni hobiem diabetes etumi yosa eye mema no na eye ma medofo 3p garlic mixture na no nom esiche yade no ebetu ase ena yade wenye yade bi a esichire bi a wudi ena ekofa de abroda bi eye yankase dada mu asetena niema bi a yeye ena kofa esiche yade diabetes de breyen ma me ncheche niema hodo a se wonya bi a ebetra mu ahu se wonya esiche yade die number no na fre doctor Sisia na ye ni nkomo ye number no eye 0248 0248 92 92 88 24 0248 0248 92 92 8824 me so we esiche yade a fre doctor eyo maami bi na enya bi a fre doctor eyo papa bi na enya bi a fre doctor eye wo ankasa fre doctor ono bedi nkomo afa esiche yade ne ho acheche oniema ni so ache okwan abanum aduro no a medofo ebetu esiche yade na sen 10 edi ama se wonya esiche yade diabetes ya ni din de na so ekum nipa ya de di kan ma bobo bi so de akyerew ma wo minimu taare wonum nsua ne nsukom saade nsukom de 10 nsukom de na wonya bi nom ya na bibi ya ayew esiche yade na ye osa no ma ekom ankasa so de 10 wodidi ya na ekom de wodidi ya na ekom de eno so etumi ye osa misrew ma ne nyansa na wakase mihu yanka fa 3p garlic mixture eye wadru na amanfo a edi ho adanse se etu omo diabetes ase ede ama wo mo no eye bebre die na kofa de ba anadwo didie edi mu akotre pa anadwo na wudidie no aduane no entumi nnane ententem ema wo energy no a wo pe ewa aduane mu no wo nhye da enya ena energy ni mpo se wo benya eye o pancreas no ena ebepu insulin nsuo no na akọ wo mogya no mu na ebiebie wo cells no mu nipadua ni mo ama glucose no a ewo nipadua mu aduane bi abedi bia sugar ana glucose ewom ekoduru nipadua mu a eneme wa hoden energy ema wo de ye de obeye bia enti se kobasa wudidi anadwo a ebrebe na insulin no a emogya no wanya aduane no adi awie glucose no akogumu no eni kwase mogya no glucose ne taamu ewo se tumi che ema nipadua ni nyina ena pancreas ne so na ebepu insulin sio no ama na kwa mogya no mu na atumi abiebie wo cells num ama atwetwe glucose no acha ama wo nipadua no akwa bia na obi anya ne de e de nya ahoden ti se kobasa na dwodamu na wudidi ni yedi banku ni yedi fufuo enam akese abetie medofo ekobasa ma unipadua no entumi nya ahoden enye de wo se eye na pancreas no na wabre misrew anadwididie emwa kora obi nso de ye enyini wonyini no na esiche yade ebe nipadua no enti na wohia 3p garlic mixture wonyini se de ya unum 3p a so benya diabetes pa de entensi obi nso de ye ebusuam omaami wo bi enti no nso anya bie fa 3p ye waduro waboso efi 12 years ekono hyase unum 3p na maami bi enom diabetes nura wo wankwankonya bi na ka cho maami nso se onfa 3p garlic mixture enye waduro je number na mencho ba bia benya aduro ni bi na yemfa yenkomo twetwe no ensi ye number no eye 0248 92 88 24 Kumasibora Kolenak Heba Dani Heba Kriske Heba ubenya 3p garlic mixture ho fonko Albert Sam
Takrade AA Mensa, Koforidua Gabson Pharmacy ewo ho, Mumuni Away Enterprise ewo wa, yene Cathedral no ene di nhwanimu. Wofa kwadwo Herba Temale, baby a electromat no na UDS nso Charles Herba ewo ho, Wedema Pharmacy ewo Ashaman, King's Walk, Kofsam, ena Angel Herba ewo Akanshi. Ubenya bi ato ewo honom. Odi drug lane wa Okanshi ho, okwa wo se wo 3P. Wedema ewo Ashaman. Pharmacy shop bia Little George and a health alert clinic. What they gun ha baby a wo o share onua TV na wutie Akoma FM no. Bora pharmacy shop any baby a tuo bibidro bia. O se o pe 3P garlic mixture obeyi bi e de ama. Die number no na yemfa yankoma twitwi no NC. Ene doctor nkasa medofo obeboa ma moya wie so a eno nte se 3P moa ene edi nkomo fa diabetes ho entu de eye wo bia no yeni ho nkomo se 3P beboa wa doctor obeka a kire wo number no eye 0248 92 88 24 24 0248 92 88 24 24 Medafo Fred doctor sisi a na yeni nkomo emfa 3P ho yankopon ya adom adase ne 3P garlic mixture enu bedi ehia yakra nyame ensure papa Amen. pamedo eya Akoma 87.9 FM na fe oni TV Akoma bu nsam twumedie no eno a na wo hwe na wutie no na me ne Frida Mame Hawa na edi enkomo nti Hawa die na me pese me hunu sese ne say time a obey wote ho no na wo mo hwe ne kama No, mshana kama. good enti eye den na afi de wo free fie ho ba betra ho Wase abema no ntoka saa obunu edi saa. ho ntokwa Media minim de saa na mbale beka ti chele abema no ofiri fie ofiri adwuma mu ko ya na wotre ne nsa epupo no wabobon se de na adwene nye abema na wanya odina atama mbale so wanya no so bedina atam no bi. eti oba no nya na abema no so nye To munyina omunya. enso se tama no wote ho yi no bibia ekoso kama wo hwe ne ba kama bibia kama Mpacho ai. ena wo ba no nya no wantu ne fo untu ba ne fo se wo so awade sa ne wa no eduru ba bi ba ko bufu na ba ko ekofom sa ne wa no na wo de o ma ne hye ne tirim sa ba mu ano so nya ne ade nti wo ka no no so aka bi de akyere no a se ne obebo no 13 years no waso kwatidi aso awade waso se de esi wade nti waso ye matured wo hunu se de awade esitie wan kyere no na aka kyere ne se won fa ne ma no womra ena obaye Mpacho ai. obaye no ohwe no Obaya na store obaya de no munhwa ne bie. me pa chewo ai obaye no mu hwe ne bie Me ba try. because ade e bi okoye ne okra dabre na nye because if you okwatran na boy ne ma me nti hobi Oti ho munyina ati hobi. Munyina ati. obi ati hobi enti se wo ko show eniamon me nkyere se eno no ye nyina so enti eni se be ma no hwe ne ba eno de enye nyina so no wontumi nka se oba ne nye nti won hwe ne ba because tem okohunu wo ba no na akora ma wiase but se wo ba no so waso sabia so sabia nyaado kwatidi a waso wo hunu se de ebesi ne mema ene ya ase yatena ebi nie oba na so je ne fe na aka chen se be ma ne nye so sisi akora no anya infiese They say oko 2 years. mere oba na abema Oba 2 years wo de na to pan owo no to ayi ma ayi abema na e maame. Satan no wo de na to ma me se na efie eye bokontina maame no che se wo bisa wo ba ne se wan kodidi na ase na atam Me de pa so da mba de odidi ondi na atam. Me ba ne die komo be ka akira me ondidi na atam. Ondi na ase wo na. papa nwe o sa yo otwi am ka ho utwi ya asem wo ayi amane papa ai ne guy name no
amane wadawroma o maame ne friends saying My friend Ogre. papa ben na evangelist besi ne so no Papa no odane dua. your friend is saying nye na adwuma wo ye Your friend Dayaw. Daya ono oya amane de yin I said amane ne maame no. Ni nua na wale no. Ntima aha. doctor Mami. Family mo Yo. Abusianfo me ma obi biala ha ene ewie. Baby a wo a wotimi nka no. Kingdom Eba Center for ene nso no yato amu a yede nsemode free yaso ye eba. Na enei no wo hwe sene weda no aye na so ne ye no fin ebi ho ana awia na bokakra ho ana nsu na je agu kakra na ama weda no asesa me pacho ene awie me baya me ba ema emema se biuta frache mayemre ewo mpam emema mu ne mu yiremu ehia muntimi nyem asede se emema mu gum ho anim ase ewiase nyina no emema omo ho modern no eye 322 million nipa dodo wiase nyina mema omo ho modern no enonom na nhwehwemu abeda edi se almost 90% omo ho modern no bebrede no eye yare bi etese asichire yade afei hypertension ana afei obia ono nso so waye kese mroso afei ebre etimi ema nipa bema eyemre ewo pam depression so etimi ma bema eyemre ewo mpam aware mu ntokwa aware mu atete etimi ma bema eyemre mepacho na die mema yemre kese pa ya womo ewo pressure ene asichire yare no sankrofo no emema nyina yemre ene so we obi a utie me wo pressure wo diabetes na se obema no ayemra me na metimi aboa wo adura ya to ne din se Kingdom Ginseng Power Capsules eye adura aba eboa emema womo ayemre ewo empam emema omo no omo yiri mu hia omo ntimi nya omasede se mema yake bema ne hwan enye bema ne de odresse enye bema ne kunkuntan enye bema ne okotire ne wabatire bema ne de oma ne yire aniju ewo mpam bema ne de osina ne yire kase miwura wachi bema bia ne hobiem da me ba me kase so wo ye bema na wo no yire ekodi mpaso agro ewie na oba na nkase miwura me da ase a me si hu de wo ye ma oba ne bia no nani anso eninti enenei mabaha no ene awie me pese me ka hire me nua mo mema e wo Ghana se so wo ye bema na utie me obema no emu ayemre ahoden nim disa wo yire no wo twetwe ansa na ahoden atimi abam afensusu no wo low sperm count ana de tosu biem bema no so chese obi wo so a sori de be sori o but ahoden nim ana obi so a ahoden wo mu so no ne oba ni hia ya petre yo na ne ho esane no Kingdom Ginseng Power Capsules no eye adura make am for ediamon wo a wo ye chinifo wo se wonumaduro bia numaduro obema no ntimi mpagya ensori nyina so se ne mense gina so anyina so se de mense gina so se ya mesrewada waduro ye Kingdom Ginseng Power Capsules oba a wutie min ukunu ma wani enje ewo mpam abribia no na aye ntokwa wonu hu kra se wokọ aware no enkane a wo ware bema no na ente saa enei ensanu bebrebe enu nubone no enu su wiki ye mema ubohu obitimi frɛ me doctor ana mayemre ana doctor mabusa no wo asichire yade wo mojaboro so ana wo yade bi doctor dabi o nenso ebia na nure fi se masturbation na waye ne dodo na watwetwe ne bema na obitimi bema etimi kwhye bafu no watwetwe ne bema me na metimi aboa wo me na me wa adura me de ebema wo enti se wo ye bema na wutie me ana wo ye oba wutie me ukunu ayemre ontimi ma wani nje ewo mpam a me number no enu na gu TV no so no fa number ni mu baako na frame sesie me srowada so wo hwe TV na me number no enu na gu TV na anim no eye 0559
0559 72 72 91 91 09 09 0559 0559 72 72 91 91 09 09 and 0597 0597 29 29 88 88 and 55 55 0597 0597 29 29 88 88 55 55 Misro number no and good TV no so no famu baako eyemi ensa famu baako na frem wo ye bema na se o hwe me utie me untimi emmo homodin ewo mpam ato ne enumguase ana wugu kire wo yire wugu hu anim asesa nti no ene emana tudin wofa because girls ni nyina hu se wo no wo ye omo wofa wonya omo kunu wonya omo mpena because wo ye nebusia ni nti na untimi ne na no nti wo ye bema enumguase no wogu hu ache Kingdom ginseng power no ene ne adura me kamfo ade amawo na me wo koko aduro wo ha me de beka ho amawo a ebeboa amawo nsoso ha no etuo atwa nti se wo hwe me ena awie na hu se wa ye mre ukuru na aye mre a number no ne good TV no so no fa mu baako na frɛ ye frɛ no so a ye kɔ Kingdom garlic bitters and capsules na ye aduro wei ana Ghana fo nyina gie atum se ene weather no asesa cold aba awo aba Unya Kingdom garlic bitters ene ne capsules no eno na se wo hya ase se wo nom a awo na edede wo no kata na echichichicho no sasabro na hawo no eye Kingdom garlic bitters and capsules eno ana mekanfo ede amawo obi a woye adwuma kakra bi na ye se wabre na wo tie so na afei chese wakoma no na ebu kim udaho wote se wakoma no ebu kim mesro Kingdom garlic bitters no enene edura ebe ku atu ha nyina ede afro over 15 years ago ekɔ 17 years ni ana ye de sa aduro we ebaaye na aba beboa amanfo bebre wɔn a ɔmo wɔ akomayare wɔn a ɔmo wɔ pressure me patcho so wɔ pressure mesro waduro eye Kingdom garlic bitters and capsules mesro obi wɔ ha wɔse me pressure kɔsoro eba form o pressure no ɔwɔ se eye normal Kingdom garlic bitters ana beboa wɔn soso asikyire yade ha wɔn na asikyire yade fo no obo se na ne nan aye titiriti ne na no emu dudu no emu hyehye no baka se de ya soja de agu ne nanse afei ne nsa no ne nan no wɔde ne nsa miase ya na atom na efiri ne to ase eba ne na kokom no ntinu atwetwe no Kingdom garlic bitters eye ntinimu kase ni nompemu adwuma enti ye maame ne ye papa mama nyini ko mompani fie so moto ase twetwemo wonan ye titiriti onsa ye titiriti enam se umogya ne ntimi ni afurusane enkoma no enti no emu asisi Kingdom garlic bitters nko ne adura ebe nane eye enti na emu asisi no ebe nane ma mogya na timi adi afurusane akwa aba enti wo tie me ene awiai ba bia wo bia no me numbers ni ne good TV no so no famu baako na frɛ me na ka wo ha wo kyerɛ me na me mboa wo ɛwɔ saa ahomatrufo yi so na aboa wo ayi saa ha wo nyinaa no ɛyɛ 0559 0559 72 72 91 91 09 09 0559 0559 72 72 91 91 09 09 and 0559 0559 76 76 11 11 and 44 44 0559 0559 76 76 11 11 and 44 44 numbers ni the good TV no so no fa mesro se wo hia ye aduro no Kingdom garlic bitters na obenya bia to e wo ba bia esa eye Emma obi a cholesterol dose wo nipaduam se wakwa ayaresa bia doctor ka kyerɛw says wo no cholesterol no ekosoro ntinu emu asisi mogya ne ntimi ni afurisa ne emma mesro se wonan ye titiriti wo hye mpaboa na mpaboa ne yikura na wo se mpaboa na yi dadoa wo kura unhu se dadoa wo ye maame ne ye papa mo manyini ko mo mpani fie so no wo saa hawo no Kingdom garlic bitters no ebeju wafuru se ye tititi ananse na echichew no ebeyi de afiri ho de amount ana afa mi nua mo ma na mo nsoso mo wo enamu hawo enamu yare wase ekekaw nsuo bi egu nsuo na egu no de enka eye den de ebrow afa wu ne wukunu hia be ma no nsuo wo se ko mu no na eba abonten
mesrɛ wo woyɛ ɔbaa na wotie me a ɛyɛ super tremendous capsules aduro no ɛno ana ɔbaa wobɛnom na ɛnam yareɛ no a ɛhaw no ɛbɛtu n'ase de afiri hɔ ɛnam yareɛ no ɛtumi si wa kwan bebree wobɔ wo na ɔba no n'ani ayɛ sɛ mehwɛ baabi ɛyɛ nam yadeɛ no ana akɔfa saa haw no aba na Kingdom Herbal Center for yɛaduro a yɛato ne din sɛ super tremendous capsules no ɛne ne ɛnam yadeɛ aduro a wonom ɛbɛboa wo ɛbɛyi saa haw no de afiri hɔ ana mmarima no nso so amamama mu hyehye mu emu dodo mu emu fimfim no mesrɛ wo so hia tremendous capsules no bi mepatwo tie ne ye ɛyɛ ana mmarima no bebree na no ɔbaa bi frɛ me a ɔse ɛnam yareɛ na ɛha no ana me se wɔtɔ aduro na ɔne ne kunu tɔ wɔse me kunu deɛ ɔnum na mekɔ ayaresabea ka akura me nam sɛ neɛ wɔno no ne ho haw enti me nua bɛrima sɛ wowɔ bi na ɔbaa no wɔ bi mesrɛ nti ɔsɛ mu mmienu na monom aduro no so ɔbaa no ɛwɔ bi na ɔkɔtɔ aduro na wɔnom ɔsa no wobɛhyia ɛbɛba saa na wo bɛrima so bɛrima mu dodo emu fimfim wɔ hɔ a na nsaa bɛgu ho a ɛno nso so no sɛ wo nko akɔsa woyɛ yareɛ na wo yere ansa no ho yareɛ no kɔda a yareɛ no bɛba ɛno nti na mepɛ sɛ meboa mo no yɛnnuro no ɛyɛ nnuro a ano ɔnam ɛno akyi no yɛwɔ Kingdom Coal capsules ɛyɛ kooko aduro bɛrima a wayɛ mmerɛ no wo no wobɛyi su coal capsules no na wode yɛfrɛ ne sɛn ginseng no ade aka ho ana mesrɛ mo a ɛnam yadeɛ no Kingdom garlic bitters no and super tremendous capsules enti wo deɛ wofrɛ me a mɛkyerɛ wo deɛ ɔbɛyɛ mede me kasa no ɛbɛ awieyɛ Dr. Penny me number ɛna wɔ fam no enti me free TV no so a na wahyɛ aseɛ na wofrɛ me ka wo haw kyerɛ me na memboa wo na meyi saa haw no nyinaa mfamfuro yadeɛ ya Kingdom garlic bitters ne deɛ ɛne ne garlic aduru ɛbaayɛ ɛbɛboa wo ama wo ntini no mu twetwe wo kasa no mu a wotia fam a wontie no ɛbɛyi saa haw no nyinaa ne cholesterol no aduro ɛno no wopɛ bi a baabi ɛtɔn aduro biara no wo nsa ɛbɛka nnuro yi bi number no ɛyɛ 0597 29 88 55 0597 29 88 55 0597 29 88 55 and our face 0559 72 91 09 0559 72 91 09 and 0559 76 11 44 me numbers no and the good TV no so famu baako na frɛ me Dr. Penny menya abotra ma wo na me nso so maboa ma ya aduro ne Kingdom garlic bitters Kingdom ginseng mema na maye mmiri nyina no momfrɛ me ana afei super tremendous capsules ntima ko me de me kasa no esi ha nyame inshallah bibiala ha wen bia no omfrɛ me meje no so me das doctor aha eya Akoma 87.9 FM na afei onu TV Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno a ɛna wo hwɛ na afei wutie no Frida ɔde o free hɔ ɔde akra ne free hɔ aba no na akra no mfi sɛ na akra no onya bɛyɛ 9 months 9 months but ɔde ne ba ye no mu hɔ no de na sika no ɛba nkakra na ɛba kakra enti ɛyɛ dɛ na afei bɛte kɔ kra mi de minim o minim wasan kɔhyia no kɔne ne ko ya na ɛbɛsa na wonim ne de minim wonim wodi etra na yɛ huhu na da so wonim wobɛyi wo ba no sɛ de ositi enti ɛna osi wa yɛ huhu ɔbɛsa kɔ foforo so ya ba meto onkasa na me na kɔ yɛ na ɔtemi a ɔtokɔ fa ni inside we me wan po me ba na onkasa ɛna ɔko ofie hɔ no wonim kasa ɛne ntɔkwa bebrebe no ma ne de baayɛ wo baayɛ no wansa ankɔ biem ɔbaa no wansa ankɔ biem baayɛ mama na ankɔ biem akɔpɛta ma yɛde asam ne ba ha sei no wonim kasa na wonim de yɛ ɔkɔfa anyinse ne ba nyɛ won na na tifie ba akɔ me na tifie ti dan ba akɔ nti tambe na no ofiri hɔ kɔ be ma na yɛ me wan me metɔn ade o station village station me tɔn ade nti no nua ketewa wɔ dem nti me gya ɔmo hɔ na betɔn ade na wɔ station hɔ anadwo na metɔn me pɔn ba yɛ edu ma 11 12 nti me kɔ na oni hɔ no mu na wala kɔ no nua na wakɔ akɔ nti mesa baba na wasa baba no me ha nti me pɔn mesa akɔ no ni nua no enko ni nua no anya mfie sɛn me ni nua no anya baya 10 years the 13 years no
ɛlɔ kene nua na wanya 10 years wɔ dem wɔ na wapie fie akɔ ne boy hɔ akɔdi ne ho na ade akye no asaba na sɛ dabi obesa aba sada na ade but obeba na wo aba obeba na me obaba na me mba yo na me station ti baba na wa bie pu no onfa safo na mba safo no kɔ baba na obie da hɔ no nsi me nim so kɔ baabi asa winim so kɔ baabi asa be na akeka che me sa no wo ba no etu we nim obie pu no ɔde ada no wɔkɔ na obeba no unim so wɔkɔ baabi unim so wɔkɔ baabi se ma ho pa so kɔ baabi me ntie me hu tam kɔ do kɔ ye na just one so wɔ boy but unim tam wɔ de kɔ ne boy na me nim so wɔ boy mpo na opie sa no ya opie ɔkɔ dai obi sa ne so opie no ɔkɔ dai na wa so kɔ da fe be ho ne wɔ asago ɛna obi sa no na me se barista na wa da fa asago ɛna ɔkɔ ba akɔpɛ ɔnkɔ akɔpɛ kɔ bebre no disca ne ba no dabra o disca ba no o first ka bia ambla me mpo ɛyɛ asɛm o on first ka bia amrɛ mpa chɔ da bi na ahwɛ ne na da bia no ɔkɔba saa brɛ no kora so no wɔ school 13 years akɔda 13 years nti won kyɛ minim sɛ deɛ wasi ɛtete wo ba no fae 13 years untumi in control no ɛnkra no mo yɛ sɛ mienu ɔno ne ne nua 10 years ne pɛ mpa chɔ ai ɛma mienu ai ɛna 13 years like me wow 13 years I wish in school to e dey na otoma ne ho on ska obekọ boy no ho o de man no o de beto aduane die da bi o ma ne 1000 po wa na woto ne dross wa na woto na tade wa na wo woto pad e de ma no ene yade wo se wo kọ ba mi bisa no so okọ na danfo eno ano no wo ka so okọ na danfo eno ano no sometimes today bi ase yebu ye ni e matai no ase yebu ye ni bi good ne ma so e ma da so o kwa me de emfa me ho me de kwa e se emfa me ho se emfa ho o e se wo na na hye wachi no ko abo awie wo de mienu pe ko awie e se ye emfa me ho fa me ko wo kwa na sa ko nyima wo de beba wo de aba e se akra na da so no otwiem wo da na so no so yare wo show ba no na show na no Drew bre was ye man kura ne hu say ye ne wo wo no nye wo mo na wo ye asamo ka obata bi twi ne ba ni mu anase wo te ne aso soro ne ba no aso 13 years aso so wo so wo menya show kra say wo mo no wo mo kra papa no gya ye no ana wo papa free o free na wo ba no wo fie say na pene no wo be 3 years na kito no so wo 1.5 pene wo 3 years na kito no wo 1.5 ena wo a hwe wo mu a kakran de sana auto fruit mpa try ahwe wo mu kakran de aba bedru sam pepe so yi papa amemu akwa na unpo me to say yankopon adom na onso e nyame adom me ho ye yeda nyame ase okay ye beko eye obo basho no kwase ye nuro nyina no eten papa eno nti enese wo pedu pa ebetutu yade ase amese wo adabomode a se wo bema won saka ye wo preke natural powder na se preke se powder ena fe odin herbal bitters ena preke herbal mixture sa nro miensa we ena ya to apete Ghana afana nyina se na be ya obi bia ope bibia no okọ herbal shop bia e ben na nensa ebe kan sa enduro nwaso miensa obo herbal medical research center ide aba adwama so no na enduro miensa we no dwumadi a ebo no ebo adwuma yi ankasa na ya to ni din obo trinity ana say pre-care product enti se wutie na ope bi ato a ukọ herbal shop bia eben wo bia no a ukọ a wo se ope obo trinity ana say pre-care product na pre-care natural powder no say na etie obo herbal ye logo eda ho fefefe na ya package ni say pre-care say eda ho na afei pre-care herbal mixture no so say na etie ena odin herbal bitters na odin herbal bitters no ya na nipa bebre na fra o say doctor na obi frame o say doctor me yourself o
na bitesi eka ho akọhọ ma na mepacho da bi eye purely organic a eye bibidro krocha ye mfa bibia emfraye akọhọ nim enti se wonom a esa yare na obo ha ba ye nno no eye preventive esa ye curative. Preventive no chese se wonya na uyusu a ebo ho ban efiri nyarewa ahodo biara ho, especially cardiovascular conditions, akoma yare ene nyarewa ahodo biara onum a ebo ho ban efiri nyarewa ho. Ena afi curative no chese se onum na wo yare bi a ebetu ase afiri ho. Ebia na wutie ena wie na odie eye ovarian cyst oye oba wakwa kwotwa scan ya ka che o se ensuo ejina wawode na no anase ejina wokosua na no enu nti time bia wo ne bema ebe hyemu bia no na bema no hunsuo instead of say ebe ko inside no onsori kra na bema no hunsuo ayeden asenya pia babontin enu nti ama awo aye problem amawo tutu anama kope obo trinity bi ebia wutie ye odie ye chronic abortion. Chronic abortion ne say where ye funa na senye ya asay atwa so obi frame o say doctor na my worry for 5 years ni me fa afrobia na say o say wanya miscarriages atwa so emprensa obi kra frame o say wanya miscarriage emprenum na me say eh na nyankopon ma ododo say ya asay what's now emprenum o say doctor we dey just say oboa me tutumrika enu na your problem akope obo trinity onya ye trinity na enro waso ye nsen ya ebe solve that problem ufanyi nsen ya se ese no ni nyina bejai na wonso watimi awoba ato na so utie na odie eye cervicitis wa wodie na no aya akurakuro enu nti amatan bia wo ne bema ehyiemu a instead of senka obeti de no anase ubenya atenka no time bia wo ne bema ebehyiemu bia no wote yaw ye ankasa obi frame o say doctor efise minya 18 years ena minya infection o so nya infection ena one treat amana nko enti akose cervicide amana wode no akurakuro infection no akose akurakuro wona wode no enti every 18 years ekosi sese or 35 years o se woni be ma bia nhyiamu ma onya feelings that time bia one ne ho kani ebe hyiamu bia no yawo nko ana ote enti time bi o se doctor ya na time bia me feki na washeda na ojeje ho o se doctor eya me jeje ho kwa mikunu like oni ne kunu ehyiama onti feelings bia eno ene your problem a tutu anamo ekope obo trinity bi ebia wo ye oba wanya infections no de enamu sayare no edoso yiye wanya kwa cervicitis genital herpes ne keka ho no ama ensufita time bia ensufita egugu wase wo san so tip scent en carboni pa obi from say doctor me ono no kra na ade no send efri ne ho ba no o say doctor me ntimi nyina no na obi a obeben no eno na your problem a tutumrika ekope obo trinity na unya ye trinity na sa problem ni nyina no ebe solve amwade ade ho obi wonso de ye infection sister bi frame o say doctor manya infection ama ne sre hu nyina ne ba no ho ne sre hu nyina aye rashes ama ho nyina kra ye tuntun spread efa nipadua ni nyina utie na eno na your problem atumuda tutumrika ba bia wo bia no kope obo trinity na wonya ye trinity na ebe solve that problem wo ye bema wonya enamu nsayare one treat o manatna no oswacha masese no ama wo bema kra fon aka ketekete se crayon ba bia wo bia no tutumrika ekope obo trinity wonya ye trinity na ebe solve that problem wonso wonya infection ama a transfer anase ache ama atwaso akonya wamo amawanya prostatitis no ye prostate glands no eno na boa bema bia emanitimi produce sperms they won say wonya infection bacterial infection na say one treat ya ye jonso twa no urinary bladder no ene ye prostate glands no eben enti say wonya infection na ekotena ojonso twa ni mu a etimi affect o prostate glands na boa bema bia emani produce sperms etimi hye obanyi nsen no na say wonya sa infection na ma kurakuro eba o prostate glands no na eno no timi affect o sperm quality oye enkwamo na eboa bema ema wo hye obanyi nsen no
se unya obo heba ye product ya ebe solve that problem ni nyina ama na yeden afiri wo so akọ ebia wutie na wo pedodo atu akoton anase upe bia to use a na wo kumase ni mpotem atutumrika ekọ Ashtown Kolinak heba dodo a upe bia no wonsa ebeka bi Misty heba ewo mrom Arms heba ewo Abrepo Junction Tribe of Judah ewo Kaswa oko Okaishi Draglin na Nanabuachi ewo ho Tema Community 1 na Nanabuachi ewo ho ena afei danso manso na Nanabuachi ewo ho sunyane form ntutumrika enko Green Light Pharmacy Mose Pharmacy eho dodo a opebia no wonsa ebeka bi oko techima na yewo Kente Royal House eho na yechira kwan ewo oko ho a dodo a opebia no wonsa ebeka ena afei nkranza ane ni mpota ntutumrika enko nkranza adehyeman eye Dr. Obuo fie ho a dodo a opebia no wonsa ebeka obo ye Trinity na atimia solve problem nyina ama wayeden wade wo hu ebia wanya infection wo yo ba amatan bia ma wosisi eye wo ya eno no enye problem kra se wonya obo Trinity a ebe solve that problem ebia wo yo ba wo menstrual problem wo menses no enhye da emma obi frɛ wa se doctor ne menses no eba nne ebetum saa for 3 days na asan ayeden asan ahyase eba se owo irregularity ewo menstruation ho a tutumrika ba bia wo bia no kope obo Trinity obi nso se waye family planning na wo yi panie no for the past 6 months ni senka family plan dey aye na dwuma wi a wo senka wotimi menstruate back kama or say for the past 6 months ni ontimi menstruate ye me bisa no say aden wadu menopausal age na o say da bi ni age ye say o say 35 dey ene ni menopausal age den ka emben nanso ontimi menstruate ba bia wo bia no wonso eno na ye o problem a tutumrika ekope obo ye Trinity bi na wonya ye Trinity na ebe solve problem nyina ebia wadi kan akọ shop bi wonsa nka bia for your numbers no ene that we screen no eso no for the sake of omo mutie radio no numbers no 0249 761 508 0249 761 508 and I say 0550 19 15 14 0550 19 15 14 ebia wutie uwo poor blood circulation eye omoja no clots srade ne amaman asisisi omoja kwan no ama emoja no ntimi mflo enko akoma no mu yie enti unanti kakra bia na wabre na wakoma ebo perperper tutumrika kope ye Trinity bi ebia omoja no ntimi mflo amatan bia wo nan no wonsa wo fili titriti ye ewo wo nan anase wonsem a ba bia wo bia no kope obo ye Trinity bi ebe solve that problem emoja ntimi mflo ye enko wutim enunti ama wonya migraine eye asobene tan bia wutifa eye den edwawo tutumrika ba bia wo bia no kope ye Trinity bi na wonya ye Trinity na ebe solve that problem nyina ama wayeden ama wade wo ho ba bia wo bia no tutumrika eko herbal shop ene chemical shop ahodo a ewo Ghana hafa na nyina okwa wonsa ebeka bi ebia wako ba bi wonsa nka ye delivery de be maka ba bia wo bia no ye be deliver ama wonsa aka ebia wo pebi na wo kumase ni mpotama muntutumrika enko Ashtown eye Kolinak heba dodo a wo pebia no wonsa ebeka Misty heba ewo mrom Arms heba ewo Abrepo Junction Okaishi Draglin na Nanabuachi ewo ho ena face woko Tribe of Judah ewo Kaswa dodo a opebia no wonsa ebeka danso man dodo a opebia no okọ a eye Nanabuachi wo wonsa ebeka bi Tema Community 1 so Nanabuachi okọ a dodo a opebia no wonsa ebeka bi eye sunyane Green Light Pharmacy Mose Pharmacy muntutumrika enko ho okọ ho nso a dodo a opebia no wonsa ebeka obo ye Trinity bi Techiman munko Kente Royal House obo heba ye clinic no ewo ho okọ a dodo a opebia no nso wonsa ebeka bi nkranza ene ni mpotam eye nkranza adehyeman eho nso okọ a obo heba ye Trinity dodo a opebia no wonsa ebeka kopebito na bibidro akasa ama yare bia ewo ho no adwane afi ho akoba bia esan efi ebaaye. Okay.
me pacho your number no ebi. Okay, your numbers no 0249 0249 761 508 508 0249 761 508 and I say 0550 0550 19 15 14 0550 0550 19 15 14 Obo Herbal and Medical Research Center. Your numbers are ye did Juma enono. Ya min sha papa medo. Anunti Bomodiana Ekwaje Obo Herbal Center enuro papa yibi enono na wankasa ebedi adanse cheme ha eya Akoma 87.9 FM monfa enche ya pass mo amuhwe TV no se munya no onua budget no nti yayi ede afri mu ho a ede akoto parliament achese eniema ekoso ewo ho no mo ken kan ya budget no ko Mexican ya ben enti no okay ya beto aso enti mame se wo ba na de na ye no sa anyima na of course was say oshale ya ontibe na tenen fi ha say na say mu wo no bisa asa mi wo wo no asa asa kasa bi wo na ewo mo oye say ya na ewo no ontibe kura en yes say so okwan mu asa no nante. Okay all right okay enti no abeya for me patch mo de mo mre mo mame na sa sem we me say sa abrantie no wo test yen na emisi wo behunu because me eniema bi wo aya menchi ase akra 13 years na wo fa akra no ye under age yo papa no ye under age yo enti eno kra no eye ade foforo oh eno ye ade foforo 13 years Mama ne ba wo asem fie wo for no because na what the akra 13 years ba ho ne beda mamuhu na wunu I dey asem kra ne aya offense subaya no ne subaya no so hunu hwa wo ba Pastor Julius Akwa yeah that I will charge about oh say yaba yetu anamon wo papa ya wo ka che ye say what dia akra ne beba me abrante dia na ha me ne se maami on se de na me bisa Ismail na maame no what nka on se me friend na won fa wo friend na won fa enti ye kra ne yesusu se bia ye ko o kan wo dia o mo hwe ne bia ye ko for e dia wo mo do masamba na wo mo nya de o mo kra bia o mo me fa ndi unu se bia no bi na see Ismail so what friend na no on fa dia meaning say nyame ya na kuma so ade ya ma no ye tifri wo mo ho unzo oba ya na me ka say it's either son of na actually no e dia kama ye ko ho no na bia na chire no masan I relax because who to me can tell me say na what to why do we say wo person wo hwe wo ade na ka person hwe na dada no wa hwa exactly emre something ya ba ha yi ti afi na wo ba na be ka cho so ya wo ba ni tin pai ne da na akura no so ni tin pai ne da enye wa na wo ba no meja eti eye den na afi die eti be mi say bi atama de ko hunu bo no o no hwe na afi do meja ye o kama bo na ka ya kasi ya to aso that is the best Mrs. Sankes me kai o ma fra was me fra o ene kwa orema na istakua kan exactly enti wo de wo ka kra ye no kra ye fra wa fa na ka che se ma me se mpese mi twa so na ya me hwa me na na ka wo de fa na ka che ase wom kati ase wom and then no kra na ma de na be ma be ka se me ya me twa so ahwe me na na because said what here you said what here ma o ma mba o mutimi hom na na ya yi ya cry to me tom for say ma me we dey back up I was say what we be dan ho na na e je no de ya nyam kura sa o ya mutie ya nyame adom ya meta afidie kase yeso awiase na etie ne ye nkwasiafo ya nyimi sa o ti mo kan se ma at least enya mpoma bi mfam
na mo nka asɛm akyɛ sɛ huntokuro ne atuatua na mo nwie sɛ asɛm de yɛhyɛ tintomato bɔtɔma kata so kyɛ sɛ yɛ nkwasiafo ama yɛnyim saa mesrɛ mo yɛnyim saa nnuane adɔfo no onyankopɔn tiatefo no din mu ne yɛsrɛ mo ayɛ yɛpamkyɛ srɛ mo paa ɛsɛ ɛnyɛ nkwasiafo na meka lady a efie no wɔn mo papa yɛ police yɛtumi ama mpanimfoɔ nte sɛ akɔ adi wɔakyi akɔ sisi kura deɛ kɔ yɛ no kura wo ka sɛ wɔn nsa mpɛ 1 bedroom o wɔn sɛ yamma ne nua ne 1 room na wɔn nso 1 room ɛsɛ wosi mo papa fie ama nokwa yaka ama sese ntase yɛ adwuma yɛahyɛ brɛ yɛ a wɔn di tuo amoafa wɔn frɛ mpo hwan deɛ ɔmo de yɛ frɛ yɛ na deɛ ɛsɛ wɔn na wɔn bɛsan bɛbi na sɛ biribi bɛwo wɔ ne de naba na wɔanya na ɔkɔtena hɔ a sɛ yɛhwɛ ne na wɔtwe o na wɔtwe mmienu ɛyɛ ɔnya no yɛahyɛ brɛ sɛ okay brɛ sɛ mo mfirim mompɛ efie mompɛ fie nkɔtena mu na mo mfirim ti brɛ ne nya so na so na sɛ wɔn mfirim a ɛhɔ na ɔbɛte ne fie ya ne sam ɔbɛba bɛte ha ɔbɛka sɛ wɔn mfirim a ɔbɛba bɛte ha ayɛ saa bɔne ayɛ nipa saa ne asɛ yɛakyaagyaa maame gyina na meka kyɛ nkɔfoɔ sɛ yɛtete ha deɛ nokura nie yɛwodi atoma yɛbɛdi wo bio wode wonim yɛano wei na ɛboro wɔ mu a yɛde sisi ano wodi nsɛmfo a yɛnyɛ na asɛ radio so na asɛ saa gentle days na yɛyɛ radio sɛ asɛ kasa bi wɔ yɛtwam o wutiri sɛ nkaneboɔ no a ne yɛsoso se kae no papa mo soso se kae ɛne ɛsɛ kwa Odi atem me say be sit am say eh na enipa no ya. Ya did it to us ano. Ya nyemre sa say oh na ya na ya be say ya mamu ya respect public na na sabi de bia me kase radio so tana TV to tana ya akonya. Enye sabi o nyima onim nyansa chen obi ana ho a efe ana school ba akọ ne mu ya akonya na nya so ye ahorase ne ye wo ye bre ya ho ase say obi tie ya obehu se o sabi nko na nyese sabi ya jimijimi sa asa de mo bu okra atọ kwa be obi na mo mane na no pa bi a ode ba be ono na frɛ ya obedidi atam o sabi ne widie mu nkrosa na mo ma ase tete ho abion no na ono na frɛ na obeka fo akyerɛ mo na adwuma be na mo ye ne saa no de won so kra kyese na ni nyina na sɛ adwuma bi wo fa to ho so a kyese obi atimi kan kwase asɛm de kyerɛ wo ya mamunya saa o na ke ye no anse na ame sɛ wa ba ye boa wo yetimi anya yetimi buo kodu na oto boa de ya boni aya ne sɛ ya boa no ɛno yɛ bɔne na ya ye ase ne kyene ya ekɔ ya mamunya saa o na de bia me ka sɛ ewiase we na da house na echinhia o enne nkyerɛkyerɛ etibia ofi sɛ okwa o sɛ manya he ne kwasia wo no wagimi o wonya he na ga sɛ kama ni ho o ga sɛ atemu ni ho enti ya na sa ne o ma no mo gya na lady ya o call Saudi last time no obi do ka na o ba ye jima wo brana public ni hu sɛ ye di we hu dwuma wa fi ye ɛna nyame sɛ atua ne ka na obi so bɛgye ne nneɔma ɛna no so saa afei de ɔse na ɛtwetwere ne bo ontumi mma yɛ nkyɛn de waka tua no yɛ na yɛbɛtuma boa no sɛ wa si ho kwan ɛkyerɛ so samba ɛna mka sɛ initially na obi ansom mu no ɛna ɔde ba ɛna no so yɛ san gye ma ɛno no ɔkɔ no plan ɛno ka ɔkɔ sɛ na no so ana ayɛ twintwan ayi mesa ano obi tuma ɔbɛka sɛ ɔmo nyɛ anwea gu ne kunani na wahwɛ bra wo na wonyem wo ba ɛna nneɔma ne baayɛ ɛna bɛpem ana ebu 1 year akura oba na ne ba ne sɛ na ɔkɔtu ana yɛ sympathize with you ana waje bi nneɔma de agu hɔ bra bɛka na public ni hu sɛ adwuma a wɔn yɛyɛ no ɛho aba because man na so we aniegu mi kuna ona esese ona osese kuna ene so anua obi to osia na omonye na wo na de we di wa enti wo nka be ya wo dem
to wow also person na we ekosi say wo wo say no wo so say update ekosi say omuna me da sa wa ma na ye kan wasama buafu obeda na ko nya sa update obeda na wanya ma me ntina me ba masam ba ko me dem se de opese obi nya ma wo no wo se sa sam ta kan pa me ayem me na yipa so obu sam ba bu se ko tesi be pa na me da de opese obi nya ma ye we say your pork am because pork na kan we yesu na na kan na ye ti bi na wo be the snap any nkosu na ka se ye de ni kan ye take enwi aduma we na ye na wo be the snap ni nkosu ya se wo buru ye nia if that dem obi anso ane di ama ho obi o se ni be mo bia ye ti bi be kire ye empaibo ye awurade emu ma da ne ye no empire ye bo no se ye aduma we ni ya ke ko ani bebre wa te ba ye bo no bebre na ye twitwaje ye ho mudu abo ne mo no me anka se somo a ye ya agi aso ya ye twa kwan mu aka babo ye kuyi oni no me amunti ye so a na ye wi ana fe mo sa be mo asemoni ate asemoni nyansa asa danko daadade ni nyina nso mo ya na ehu akire ni nyina nso mo ya na ehu na say ya adwun fine na fine ya de ye no ma nkofo ntina de bia me ka che nkofo se obi wo ho ana na adwen ne se ase ye ba radio so aye nim guase ase de bia me ka sa se emfa nso adwen se ye nim guase se bia wo ko radio bi so na se ye nim guase ma ye ha de ntisa ha no matter na obi kwatim na semba na nkofo o memfa ko na kwa obeba bedu na be yinhira de ama no obeba bedu na de na ninam na nsa ka mami a adana wonye obai onye na oba wodi wo bi echi a nkoma ankokose ne ho akonfuku ne ho efri se oma nipa krakra ka je na wo kwa akoye de wo kogu hu ani mase enso wa ama ne pesu ase je koye adwuma wo nana no mo mugu usu yi foko ne foko ye adwuma na mo fa bi mienu miensa o ba na odwane wo ma ni bi mpo se gane ne ko okoye ka wo kan nipa no kra na bi obema ba ku mienu miensa afa efiri ho kọ no wo kra obi a wo no ne be wu ya na be ma no ne wo fi nkola nnan wo fi wo mo na okọ ne be bia na se wo kọ no akọ na nyame obi a ne de oba ka nyame ye wo kuma pantina ma nyame twetwe atamfo kasa podi o mo bobi fa ho de bia ye ho nsem keka ye ho ne o ma bone ye ho susu e bone nyame ya nyame twetwe amokasa mo be wu ni ati ase mo be wu ni ati ase e be say de o nyame hira no de mo bia dia no no one cares enti ono ti ase ti ase ne di achi na ye nsomo ne me ye mfa papa nya na nya wa so de bone be ye de bia nya metua ka obe mo ba chen ye bia obe mo ba chen o to woni asa behwew ne ye se mo ska to aduro ne ube wuntem mu wo mu e kwa na pressure atom so mu se ya ka atwam pa na pa bi ti ahye ni na ya mane pata bribi abo wi awoda obo piti so na nya ti di pasta ube wu nya bibia se ye yakoma mu ye fine ye adwuma no yakoma mu fita ebwanko a na ebu nipa ha ye wodi pere bobi to freka se mafutu amutu nko akekekura na aboaye we mu na isi we mu na ye nkofo mu ye omu ye nipa na nyamo amu ye nimpa ya tumufo kana mo se tubo boro ye mo amu ye nimpa ya tamska ma kana mo se buru ye nua mo o ya aboa pe na odidi na osa na no twutu fom aye se de wonye ne ma no one yira awaware no nkola mienu mu a enye ne ma ne aye die ne dia chaw ne yira fa komo nti wo fa na chi fe atete ya wode ne yire ne nkola na efemu ono so woni kapro de ye die ni aye die ne dia chaw ni aye nkola mienu die na o ya ya mo hu woni wo abrabo no ye na asa ne e benya asa na nyame wo bekunkum ato na kra nyame on fa nche mo kra wanya wo abrabo mu nya dia nyame de beche mo kra ni ti asa na ka ade bi wa nti ase pe na sese enya ne hu se adwuma na Pastor Julius Marcos na kwia mo esma produce any ade an sofo same adwuma pa ye de bua adasa ye de adwuma metima ka se nipa ya bo mo omo ye grateful people a manka ye ba na ye se wo mo ya bo mo emra ha enka obo hu dom abetwa hye ha na sabi produce and bonsam na manti obo a omo kura na omo akwaje bidie tuntum on the asa da ho say ha be si obi make
Awurade nkume enti enche omu bimben wo mo what I say enti wo ba no ye bo be honest with yourself mu bo mo follow up keep course mo follow ye risk accident ni ye ekumu ni accident na ye just nti se yetimi di wasemachi ekohwe so na wunya asomdwe wo fie mu a enye bone na ese odi tua ye ka o anya sa amane nta because ye won na hamta na mota se yare da fie tipa ye bine ye yini mu so bi na ya onhu akoma yare aba so onhu akoma yare aba so Uhu ye kwa na ye maso. on sa akoma yare aba so ya na o che adeba chi mande o beto mu titi so ye yansa o 14 bo ye unya hu ya akoma de bra onhu be bia o keka kro eti nipa bi wa ye nyame aye wo mo no untimi enye wo mo hwe eti bua ne ye mo nipa ne ja ya no ma abranti ebetima akabi a chane de Papa mfanche no omunyina ebeka bi a se ma me no so anya de onti betwa mpempeni abeja onti abeja fo be ye kwa se onka himfe ne di asema kasika ye obi o because nka asem ye di asem bi awie na nka abejafo so fa ye nyankoa na ke yaje ye hia eso mu no nyina ye di achemo bebi amukwa ejimuska bebi amukwa ejimuska kwa kama asema mkwa no ya ha ye newska ye di ba ya asema obi ko na adwuma be na mo ye ne sai ndiri ye company ye ngro da yo ye krokro mo ye mamo ntade hye ne ye mamo pampers ne ade be kwa na se company a Christopher ya Canada say we adwuma hye Christopher nsa wo be ko adwuma na adwuma hye o me go adwuma no ne ye che pampers na asewa no ne se nu na we ka se kana o ba be se kana o ba be se ka se kan ko fu ye so yeah, to go so and I can because this is the year mo pan and you just swat and you did then you a pepper and then was it again and come run never show I am refugee I don't know pepper indoors that is the heart of a mother. You also be kwa maniema oh yenya kwa obajiji ni inside etika nipa say can birthday he celebrate emma na kuma to ne yem na ko bi na lafia na lafia akwa kokko na lafia na ko sorry na ko de ni gie kwa de asori akoye de oni kwa enso so he bonne ne awudie ne esebi nsemmone enya nice enye nice kwa ene dem se jame we na nyampa se meta wo se dem kwa am se we na wo se kwa na besu ato da sembo wa wo kan na onkonko ma onko ani but nipa you too much ungrateful a lot of people are very mama say adwuma ye say go for grateful to am say obi betu kwa to card a chey mu bi obetu kwa pa ya de kase bi amaye nipa very no matter how be adwuma nothing could be. But I'm cruel pretty honest people. My age say be boom kofa ke be boom kofa just for nothing. Just for nothing. No reason. Just for nothing. But drive lie. Unya money bia. And so betum say like who bet me be so oh my phone kwem bi so just tell me on can tell or reply this nipa no you just leave it. Just leave it. Just delete delete it. Yeah, no people are kasi ya na yo. So what show from head to toe. Now when it's a one form no kwem. Yeah, so just leave it. Man call baby. Na wo busa no na wo message ake. Just what you be to so. How are you? Udi akwa adichi bia adwefo for bebe. Adwefo for bebe. Why you worried? I said eyo ta dey na because montesa na all of a sudden nipa na call off no. Who be worried? But I will try and fa would be someone or show obehwe pa message ni na be say unya na fio unu ni awon ka je se bia wa dem se unya na fio onya bibi anka onya wa bra ko ma so onya na bra we ekusi and on time hunu ni
man so twene mente ma se ne abufuo yese ye kulemu na obi kura tata de papa na efeche ne yonkoko otimi tan no we ya boa matama o kala kra what is this hamika pa yese bia mene ebia Pastor Julius ananche ebia for bare 5-10 years onime yes minimum no onime na obi aba bare enrechi you see now ababa catch him say mark Pastor Julius say na what GD yehu no ID another ayipa walk of fast sama ba pa no and yes and for this number of years I am auntie say munim wa say as a number of fake and mutim fake for almost 10 years and over mutim you fake for so now be now no one to catch say asem say 86 na and any problem hey mobra when said the Pastor Julius what to say and see one more evident hey sir nothing problem sometimes example ebia what's a people can know you're fan you're what it is you're fan you're what it is ebetimi abase uboni din say bia o support program no enipa fofora wo ye adwuma yi bia ya ne na bo betimi ase wa kire just because ohun say one na wa adwuma mti de o kan so no oni na say na ko ze fan ma fan for crowd here fan for crowd be na you fake ene dey ma fan for be na you fake na am catch in this life in this life obi bibia is successful bia ehia sa loyal people now exactly wose me di wachi na me di wachi anya se me di wachi because we good o me di wachi because me power say it is we ye bad na kura still no na o ka say Jesus say yes we anya sa free academy is best survive that try the tone so to say think say put the base boom and aye adwuma and na so for say dey atini eh entu kwa be dada ina and central na ya ho dwesa how the hum fi say na ya adwuma and omo san ya ke na adwuma ka but onyankofo they believe him amidst every concorsation and they still believe him and that is a human being because you see until you come to the understanding that only person you would see bia obeyam from so no you never a loyal person because the nipa na open as someone no we nipa nti o chino betimi abiase o chino betimi afom but the fact that what from no kire say say we jana from na no breaking relationship now also so this is I just let a nipa no so oh I chop bia fam asuma say bia say na and now say now say bia obi aka akire me sometimes it is a clarity will come and this answer so clarity and my no kwa ebua obusa no e ma wo da ho so because obusa na sentence a e ma and nipa obeka asem e kire me now the show mu na wan kan otwema so no obeda no hu no club pote pa no say bia aye no wan say okoba say nya no kre aye oda untimi na nipa wa adwuma na me mom dia me hu say one na me so na me nya ho ya me did man hoton o say normally no me so did man because na me nya ho sister opa bend the sea ubusana onka asa wonka but nipa bi wo ho a oni wo musa no wafa timuka eji ubusa ebia ubedidi sikapa mayo bibi onye emehwe
but there be a me who be Now, a no. me expression. Who feel me be a man? Say no, there's a say. Ma he on say you mood swings wo. Sa esun sacha you know. And dey I am catch nkofo say. Ya me catch nkofo say ho. Said the mood that swingy a opese uno bia enkasa no da yanso de ba yanso no nkasa o anya se o wa mi dia beba mo ba fefe o san kire yo but I no dey ebufu but we have back out expect say we dey be relate too well sound down no so say mood dia ko so who they buy now so uno bia nkasa no so dia ba so you see ma let's get understanding as a people. Yeah, they be such a thing. I say bad. Papa, ma abufuo, mempenipa, ma nyame boken nipa for a reason. But then nyame na obo abufuo no kwa. O se Bible aka say nyame boy say ni suban, ene ne nseso. So say nyame bufuo ayesu ebufu because we are like him. Yes. Sa na nyame so Bible say our tender mercies. O man ne boju chere o humobro. Sa na yenso yete. And so nyame expect say say abufuno mpo ba you should control abufuno. Yes. Because one control bet me aye bone. Now bone be na abaye bone obey say o mu to swing ye no a we din the whole din adwuma mu and office na mote no one kase obi a no o so bone a woman crofine ne say adam aye den ado obi abeka we so what the adwene abeto no so number 2 what them concern ba adwuma mu obi ko busa da dey na asi oh we na this animal we nyina aba but e bi am say wo ba ye no wo no obi relate mood swing there but ya pon what swing mood no you don't swing it at where your happiness is found. You don't swing it at because ma you nyina ye ba no so obi aso obi more concerned about the problem ma obi anka so obi a we mama na show obi to obi ti say obi ko bo ba ma moja gunu draw so mo de to ani o sere ha obi ko bo pie moja gunu draw so mo de to wani o sere o dia o kwada na say o mu da so ya so de nya that will be our problem. But you see, when we meet as a people, we throw away and share the love. Exactly. And then the beauty of life. So that I'm going situation, no. I at West Crown, at West Crown, how do na the new man call you class and that alone will give an impression say be a wow problem. But you don't create an atmosphere man the past that no. Oh, mood swing sana oye mudiwa. Yes, you are about or channel yes, you are about. Who when you are command go for by you move on Uncle Manu for my so go for channel who to me actually to my aba. Yeah, Kabi. No, go kasa. Yeah, no go for odo ni dia ba. Yeah, kasa bi. No go kasa. We na go for shata all dia ba. Yeah, go kasa we na so for ba ho to. No obi e mo say akwase mu swing na wo dia na. We are a family. We are a people, and God has created no man as an island. And so, see about we are interdependent. Me say you quite me pressure food. My name is Tia quite me. Why would I say? Yeah, will you any puzzle? Oh yes. Jesus Christ. Auntie, into a chamber, I'm a power in Superman. And I'm saying, I just imagine you can't someone. What do you some every crowd will be crying and answer my money in a year. I feel okay in a dance. I was saying, and I'm saying, Rabba, I'm down where Bessie was soon. I can't say, someone. We are what women know. I can. Oh, I go for a year, came as a back.
I hear you must be idea. A pressure problem. Pressure. Yeah, the mago. Are you but don't you must say? Nana come and tell him that I was man. What was that? One just say. One just say. How could be? One just say. You see, that is how human beings live their lives. Oh, son and yame, I hear you are saying, son and yame, I should say, your man. It's Mumma, and yet to say, Obina because Obia on the moon, Obia what you see on a baby here. But yes, yeah, let's forget about son, human. In fact, at West Corona, because at West, just to say, we did, and just issue a disclaimer so that at least a human one, Obia won't say, be an idea, and your man said that Tina, a beer. And they be pass the Siba and a good man. She we didn't go be himself, and I don't want him here. Now, the woman that swing it. Where the Wabas, one is, Menone, ye be I feel the Adam by I mean to say, yeah, I say, minty, Miss after the one carry and tell me, sister, now they will be a man, boss, or a Menone, no, now they didn't how Bibia, hey, Bian house, I say, Bibia house, I say. Bibi how na dia wo ba so de why say bibi how afi de eyesa na mani je nyina sa bibi how bibi na how wo fia anya dwuma so wo no kru na nya problem na wo no yiri nya problem anya me ne akua nya problem anya bini no nefa magu bini ne magu akua so ye ti a wo be ko fie na me de emphasize bini ne magu akua so e fie na ya so obi e fa magu akua so madam fa fie na ya hwie bi na gu so wo anya wa ma na e wo fia minim ba kra wan kan be kra na mesu so bu afu bi ama eti e bi ane pa me bu afu fie pa na ne wa mu de hu se fie don't me say don't create an impression ya ke bi ane hu ba bi ade ko so to ba ka o ba ka so da bi na kwa da bi da no ntesa ono no nyina ko ba adwuma kwa na o se no ho shira fanti e bi anu ntina ya ha so that ye probably to defend na we there eh da bi on ti san o ti o on ye tell na what twe ba on ka so bi ahun wo wa boda mo ye ti nu nya adwuma o ye ti nu nya adwuma na ye ti office on kwa da ka won sni ho na raba bi se media ni mu ade na so share wo mu ade na wan na so wo ade sa no wo bi wo bu ade na so nyame ho wo ye no ani ahosaso no ne ntete no ba bi atete ye no enti niema bi wo ho a ye nyina ye de aka ye ho na wan na so wo bu ade na akona ye kan section sa akona ni wango bi betimi obi ada wo ma bi akona ni wango obi enti mi obi akona de naba now nyame na bo akona nyame na dey ntira nyame bo akona no eh wanti no boy na emu wan control akona no so a o tia na nsawam wudi ejai because 18 years 13 years na ye ken o ba ko fa na me do akonsa no eti akono no bo ba ye sha no so eno nche sa akono no nye eti ma me say mood swings na one of the things that nyame dey kan ye ho sa abufuo sa mudi na as why you don't feel like talking sa no na nyame na sha da ye kan ye ho just so that you baby o wa who could do na environment na say when you obi obetima sa mood ne ma ya obenya problem kasa twe asembeba minimum e wona waye din no ebe poa ama anka amane bi anka betima babato no eyefi eti it's a good thing minimum me present don't let it affect relationship and friendship and all that oh e man affect this an your man because ye kwa ye ba ye di e ho nkomo ye ne di e ho ye sere enom ne ade it is a compassion bibi ni na se wontumi nya wadwene se obema nipa na wuru die wo mu a obema na affect na sa mudi ni wanwan ma pa na mota wo sa so ma oba ne mudi se kwa na ko no na bi na kura o tim ka se na me point I know the be me kan say who mood aba na ndu say I am not in the mood no I'm not in the mood e ti me so ka sa ko ma I'm not in the mood ye be survive o fi I'm not in the mood one like just say be ma bia na ade chi bi o feelings of back home if it is about feelings if it is about feelings there will be a day Akoma bokwa you be jabo that is the day that is it I am not in the mood to give Akoma I am not in the mood I am telling you na say I can't mood to kwa enye de bia no obema kwa feelings or your ba ho ade I am telling you enye de bia no feelings or I'm telling you so what all these feelings and mood swings and say you control am another da and you ma bebre be say that is the reason I'm catch say ana ampa
mood no aswenge asasa, you don't feel like having sex with your husband. But because of the feelings of the man too, at least let's meet each other halfway. Ntibia, because of mood no, but at least obema ye said the bear anya rekwa no na ho sane a the enjoyment of ade na akura no and onya but no ho be sane the at least obenya na ono onya enjoyment no ono so a woman ho sane na aka na ya asesa no sister ade ti akon man ubebro ade ti akon man switch mood na ubebro papa asesa no ye ano ye petu ko adwuma ntem ano e basa ye nyin komo e basa no bi wa ye nyo ye no de se unya ye sa dia sa no so be ba be but ye nyan hu say mood swing, you know. I don't feel like talking, but sometimes nipa de ye ene ya brabo no because so ye me because so me na ewa adwuma because so ye madam fonti so aframe mpa ene ma bi wa me ma na edi se be da din so a e bia me wa se me kan ene de me nua ene de asa ne o man koye kura o. So that message in ba ebe mo bo say ene de me nua yo say encheda enkoye inte ba sa kwase obi o ye carry na damfo bi o good no ade che obetimi kwa afro eno ye kasa kwa na o se se o inte na etesen but say bia wa won carry enchera no ba ono so na o kasa no say onim wo ya na damfo ti onim pa say na ade na tie na afiri wa won kasa ngomo mudi a onyeje ho ngomo mudi a onka onye no obehu say there is a problem but one we na kwa ade madam fu oni menya problem ana ho na bone eba ho na fu so bebre eba eti me stress sa issues no eye ni nyina ye na mu ye nkontrol ade no dawo fi say o pese onu kunu be kasa dawo pese onu ma be kasa no hunu say eye mood na swing, but take this from me, say control that mood swing, you know, because that time no man may not be happy when they see you in that mood. Ukuru may not be happy when he sees you in that mood. Oyere may not be happy when she sees you in that mood. And to try to meet them halfway, even though you are not happy. But that 1 hour, 2 hours, I will spend it with you. Oyere no ma answer ma kwa kodano. Ma omu adiano. And I say a man you too serious so that they will suspect something. Momo so for peaceful mind and concorda. Na Emma should be more than say, selfish interest in who say, and you are corner of a casentino, Obi and Canantum, and you are corners of no, we are sir. The young sweet the other ban who know. Now can you imagine? Say, we are Bema was sorry. Who was that? Good morning, fit you. And then you never fit you. Now on a man or corner over. You will be comfortable. But if you are not in the mood now swinging. The mood now swinging, but so you need to make control instead of making even though the mood are swinging, but so busana some you are not coming. So busana said you are not hobbit you are not coming. So that ebema I just and Ghana send our 14 fee. Yani ya matrefi. Yes, so an opana be about 30 to 1 hour 1 hour. Ni gari say why e bi ko su e bi ko adwuma. Omo ko adwuma ko omo ko school ko. Ye be sa be hia e bia no nsia ni akire ya Christopher ye be sa kwa asore ye kwa asore ya ba 8:39 afeni aba ye ba ye say be dware dwada it will mood swing. Why should you allow it to affect this kind of family friendship? And the whole time I would know mood small period no how do you do that adwuma ya ba ye ba how many minutes near you ya better you better ya fire ya you ko ya fie mu. Say how many minutes do we spend in our offices? It is okay some about office for the 2-3 hours na media office no men ka say obi ahụ me mood aba me de me kuna permanent me de ebiri ni begu madwuma mfo so sister wo boda ma e boda ma yentum nya damaz no fie ha eti yenya ho kra ti wanim ni enkasa sister ya power ni so kofi makoto ani subo no so na ye ni enkomo enye no na enya asem ye no na enya asem a lot of families and a lot of friendship, a lot of relationships have been destroyed just because of some mood swings. I want to be them channel obi o wa ni mood ba obitima boom dua ma akoma ko be 78 instantly say ni mood ba awura de nyankopon obitima yes obitima say wo yes na me nso mood ba me twese kan eti wo mood ba ho posa no me nso nko fa branta mra dia
I'm just trying to send a signal. Say everybody has a mood swing. Some person like if we Obia will mood swing. Oh, and some are more dangerous. Quite an audience. So they don't move their own castle. Eh, me may but I mean no bianca so yate. But also you buy a just a kind. I just Obia assassin the and as so what you ban on castle bianca. Men so be about me physical. It is a man Obia assassin the then it be affected. But who are you bound? But because of the bond, the family, the friendship, the relationship, and the church now, a woman in none of my card as a yeah, sorry, it's God's family and your baby share. We don't bring down mood swings in there. Money say because the mood are swinging. And I'm getting a fear. Or the same mood swinging in there. Now, make us on swinging the mood or swap. Or they say, I bet her. Say, now make us on swinging the mood or swap. Say the mood about one, some of the crying to the age. What's the one to say, now make us all swinging the mood or swap. I bet her. Oh, find it. Oh, so I have just everybody has it. Oh, Pia will be. Marco, Nanaka, wouldn't say. Said the Anna say. I thought I would think Bompa said, "Nanya meant any idea." I don't know. Yes, until you what it, but no one's in the mood are swinging. Or change the mood, but no other ones and a where's your Yamaka? I'm catching on the board mood swings. What are swinging? It is I thought Anna, I said, DB, as I was at 30, as a Bompa, all these things are the principles of power. Yes. Oh, sometimes, but also make us say, Yamekura wanted to control. Yamebas are using the buff just to demonstrate to us, say, or no, so before said the Yini Pebia before. Okay, can't remember. Look at where the real table so a boom, it tells you the kind of anger and abandonment. But upon some anger in an one event or so it means that a buffoon here. Any other aspect of swings na here can ninyi na abetumi aba what has been a trigger and I say what I say what will be na akọ trigger ninyi na abetumi a happen na ye emfa nkonko ye obi ade ebe ne ya ema adwendwe meto obi so ema pressure ma obi so just because we say mood are swinging obi timi kasa me na me penny po ya te ase ba sakranya de pa penny pa adwuma nkobi antimi nya adwuma pa penny pa abusuam nkobi antimi na wontra abusuam because o makro bedu bebi so mbehu say penny pa affect them eye wasade say penny pa eye subi anyame de bo e no advantages bi a ebe boa you were free. Only say uncle naturally. Say you could dance, you could disco near the other. Naturally, it is in the Yammed the ball. Almost yes, young fine. Advantage. But let me teach you your disadvantage. Your disadvantage is when I say because some people won't penny pardon what they in the you get it until you need to control it. Do maybe a pick just for the purpose of life. And listen, because the way we pay PSA, now so we be share the pro. The disadvantage the entire wouldn't tell us say oh no one pay that. It is oh so no people don't know. It is be also recently guy be out so next near owo Kumasi. You see ofre adwuma e be shefia eno ano no. Obi a hu ni bio. Ade wan ko ba bio. Obe so wo friend phone kra. Wonfa. The better no say mada oh no mada oh na winim say sadness ni aka be ma abama o nana na oda dem we wa dem 2 or 3 days wow no mu ma mo mre ti o ma friend and say oh by this time by this time 2 days na we would dem o and 3 days time ko 4 days no mu say and once ma e wo ni window na chi no mu say Abranton say Abranton no mo hwe no mu no we would dem 3 days ni suba no ombie o se dem obi anim so o hye wo friend na on fa na ni suba no na mada
It's your friend now first, so man, so by this time there, instead of friend, you get it. But so we the demo 3 days. So that also an advantage. Pianino, yeah, pay we are now, yeah, called as a BBS now, but not the disadvantage. And no, it said they make an so or balance now. A woman will pay, a woman won't pay, a woman, and can't be this. Oh, my, oh, not me, so now I'm going to send us a booklet and book gate in any commitment when you're. So I'm just trying to let us know, say everybody has this mood swings. Yeah. Number 2, mood swings, you know, on advantages, on disadvantages. So when you sound your way, now one control at the end of and say, oh, me peppy intermediate. That is your strength. To what you say, let it be. I'm who's why you said your money by Emerton, Sana Papa so bad. So let us balance it. Mempenipa, but me who say Brabono. E do be the nipa na ya de e say wo mpe nipa na wo nipa ho kasa ne sa ne wa ye obi o say omuni pa kra e ono so naturally omuni pa asech say the person we be an omfa nipa nyare na na wonim say na nsi AI video so msate so mo ye obi timi ba sa obeba no na chale wo makwa courtesy no na obeye interview ono boss no wo pia ba be disguise no aye esa se umuni pamfa ni panya no na akasa basa no edina one be sala obeba se obante bi ye bebo adoma client fefe obewura ho no na de the disadvantage of mood swing na as a wo de umuni pa no sa uni pasu no se me de me natural me no afa adwuma nka billions bebre you overqualified. Bebre, but baby, sa usu no so eboa. O se maka chamo se. They want bottom to twese kan kra wo fie kra na man ho ba. Asem ma ya obeka se ya ofa we dia. On na dwen yo ya cast man fa nka bi o. Abusia kwa tena no chese no nka na da dwen ho. But ma eda obi beba fie ho. E de katashi beba kuta se kan ma no. Eh, ofa kwa ku ofa to we wo. Na so ofa. Ono so ni subai no. Enye e won disadvantage or advantages. So the person, let's control it and balance it so that as and when sa udi you know aso beba mfa so no wa di as and when chokoro so beba mfa so no wa di obetimi chokoro sa na ni kurukura so de jan ho oh yo baby ya kasa oh yes chokoro is it metia is my kasa bro you majumam ayakasa enti obi onimi bi I very quiet obi onimi bi obe me bi ano obi ehu say ase so na omo nimi pa say me no obi won say bitiwe do sinam ka odin ka say na enti so unie what I say so ma balance ntina metia ma no de no say me super no ana me de na dia senka beti ma ka mun na ka bisuo oh so ye balance na ye na me ka say so banfa so me sure say de me kire ikura ma e bia obi tie ni e be bo na wale because baby ye nye tokudo enye tokudo na me ka kire obi say o hwe Esther ope ohene oye ono ani kurukura ni madom no odika sha say free fasting and prayer odika start from fasting and prayer no ka tell from odika say won so kwana mko bompai because of ohene ni madom owie no se meneme ma wan so yeso koye fasting akobo bompai owie no koshia ohene okoya ohene say Esther bra say de ma busan dey say ohia moa o pass ma ka kire no o so ohene misrawara wada wuru manka obetimi ma meni he man ene wo ahia wo banquet ase edidie me no aduane nanka onye nka na semo asif ase aduane na obe no amohene ene he man adie no ene ye ne enye no but we nyina wo dey prepare kwamu he man pen na ni fi ni na busu nyina ase wo mase ena Mordecai be ka jense se wan sori anya bibia
na ade na obe no say ese say obo hene ama no hene stop us ade no ba hwe be o start here o chere kom owi o no aduane second on no aduane mo be di we sori kwa o hene say o ma ade ye aka chere me o say na wada ro ma say ma no ma me say no aduane na ma say ba on making sure say the atmosphere was good for seminar or ba be come and some all to know to say hey ma ya wote yi adwumboni say no sudi ama me ne kum fo ansa no waka kire it you see ye wo baby aye kasa and ye wo baby aye wo you ma bi aye adwuma no ye den e de ma wo hunu sa de aware kure begu abusuam ye hia ye ka abusuasem abusuam pani ne panyimfo te wo ato da wonim kura to boase ama to boase ya ma no to boase opre no dia sema opre se de o si pri de abusuam pani ba so da konwa so ja asem na ma o se de o si pri de you ko de bi mu asia because on o we abu asem no but when you I'm trying to explain the mood swings no e su and such like na ne de ya kasa ntise nya bam no break I said you can't break a failure no and bonkem ko de kwa ko shem wa gine no say to o wi afi no okopeto yinka ene ade aba twe na fo mu se na kwasa asem de dey no ne de ya kasa nti obu so wa se mum asema ye nyina ka odna kwa betun keke no wa wi 3 hours no o se mum ta no ano no o se ya na ya o wa ka bibia o bi de mi bibia ya nti asema ya kasa na do hwele mi ense woni we kana da wa dwe na nyaduma adwina da tu nyaduma how can you say woni we ka ayi bibia se o so ni mu o ba na wa ya o ye bema de kan na bema de ehu na se be what say so worry bema a wa jimia wo problem o se be am kasa asem worry bema na so wa jimia o mo bra ye mani sika da ma obehye no decision we be take bia de SFE na de ntia na so be bra ne se hwe won kasa bi we o jo kasa o so umu no kasa o ye ho oba akoko nyini onu so nkure ye o de o mu ko school abasa o de nkure ekwe bonka onye sikentua owi a obasa be ye ka down so ye na ye ne fa me se be ma ne rent aso wonim je se oba wo na akai no fa dross le gane fa dross le gane dross nko me se na what aso ko oba na dia me no no say wo na ko hand dan you what hand dan you I can't 2 years no wonim say 2 years so I can't na bema o tiwiase na baby o ni tibeto onwene ehun hyehyeye ho no bra be no bebo na dan o dem kwa obema na tima dwena dwen pa kwa onwene ho na business o ba dwena business no be yie atimni abo awo sister me say foul draws na ko pressure dimension ye rent nyansu yo by asset to hususu asset to hususu from January no and ye this is ya say ye bra ati we mu nyina ye nioma se be ma no was hat bia we mu a sister me say mo be TV about them ama obi aha mo obi aha mo na nka chere last clean the obenye scato to no to ade ko nwene ho ye hunu me mo makoko makodi bia begu fi a apro a chere ya koto bebre ehia no ba no nim se ehia no o de begu fi we mo se ehia no me na nka chere mako e no de ya ye yen se skana bedi nsem e je se ko nsem ni sika no nya ko di ni pay free bank ba on go fi ko afaso odi kan wura blue key onya wura blue key so onya nya square atale amo eno onya mabuka mo no ade ma e wa wie o mu se nikne ma fanfu se ya kwasi adi se ya amane me se kwasi adi onya ni wura bia ba wa ma ko obepie no na ni pay na nka ye for 30 days no ma me na ka 3 days dia 3 days dia no kwa no rent ma so yiri ni we ya sister me chese entwense okopoko o bo no ma no fa bag o be che so kunu we ya me say entwense o bo bag no o be che you see so this is say no ma we na me say esu such aye ni bi no we mu a me boss ni na esu such ma ya tete enju ka sense na ya me bi aye no
Yeah, no, say. You need to watch what you say. But ya shese sunu so say ya mani pie. Oh, I used to ya say, no, you bet to me I bro. I didn't see Ghana ha ya tears in game to me. No, we alu press time no one. Yes, me go fam to me. Huh? Stay ben on we Ghana me to me. But China 70 oh. China 70. I'm telling you. Oh, China 70. Eti mama se wo de no basa na amane nye te se de se wo ko wo de ankemo na fo no ase ankemo wo timi na da bi o na ye de akaya de ko acha wo de na chese ye no ye mia no bra ye ma me say asofo sister bring catch era baby na o he se de we se aye no ho a wo je ni kuru no se roba atade no ni kabi na wa hye ne sa hwami o chain that one nine no me to me ya bro afi na wa hase no ba ni so se no so be mana onu kra na ka cham se santade we de wo sha mani nye ho me mpesa wo de be pie onu na ese ka cham na wo ye yere wo ye wife inti sa atade no me nhye na kanya sa je ka me se mayiye no aka wo some men to obi fu a sometimes say ya no mo feel say bia oh nya guy oh no unim what's up ye di kwasi asem ni bi unim what's up emu ye di tu fo so aha an ye di tu fo enti akakra what do you so asemo adu so oh ye di kwasi asem ni bi da ena na me di tu fo yes say asa minim ne meye nanka amemfa ko ka na akura bi kan ma before that papa said na ye nana gwa birthday no because papa so your birthday ye wow and then so ye what for jantua birthday and easy it's nyame ya dum ochina birthday ni na guso ya de beguso before that was good after Marcos from where Margina Wokrom South Africa say Margina Jafre your program so thank you so much for your messages okay yate Margina okay it's more kasano na ugo di ana Akoma nene say adia ya ya one not nani su chire ne energy drink na powerhouse na drop it Ogolo battery powerhouse na drop it what now what's up home the say one and I won't come e na ya jadi nyina home no so kan obi a we dey yi ni fi why how we home benya asem home na ese say we wala Marco to da bi na ye kan nsem bi a obi te ho obeka say oh nkofo mi de munya mo asem na mo ha adwene dodo na mo kasa dodo we de omo kire aso mo ye holy aso mo de abrabo no de bi ka che we ye holy o ye saint o me let me tell you something we are no bad ye nwie kura de wo ye no kura ye betumi de ye ho agim ye nwie ye betumi de bibinti de wo ye no ye betumi de ye ho agim ye nyina ye betumi aye ne 10 times nanso no na wo beduru na sister panyini pa na mso maka jo se wo so akwala pa ye nyina ye betumi aye bi wo duru wo na wo ka na mso maka ma me panyini pa me so akwala pa de wo ye no enti ye ama ye hunu se amoa no na ye betufu ye betufu ni nyina na se wo akofa amane enipa your friend amane na wo no akura 13 years na wo ma me de dan eja wo se wo ni wo nua wo kodi pa wo papa ewu eja mo wo kodi pa enti wo ni wo nua ketwa ne na dem 10 years na wo tumi afa eki na wo tu nua ketwa ni aba na ko shebe ma dem eja to ho a wo kunu sa kura wo benum suo
Said the name, sister. And nobody didn't ever crying. Made the video be by Mamma Mabo. Someone about 1 acre. And I made a crack 13 years. Number of them. Hey, I didn't Nani nyina ye yempani mfu a ye de yesisisi me pacho na akofa akura ne ba wiase o abema no na wo de ne ba wiase o abaya no na de ne ba wiase o me si awo bebrebe no mua sense wo ba wo mienu miensa wo betumi aso wo mo so wa no betumi adu wo betumi aso wo mo so said the wusi we are wajan kone guko ya de omo bedi kura de bone bra ukra na osa jibi onye juma onko pe no otumi busa na mo call ya wanya he wo busa wo bucket wa se na wo call ya wanya he na wo betumi atia no wo betumi akira no na mo refi se bible se kira abofra no kwan a wo mfa so na wo nyina wa mfiri ho Mami be kakra nkora no ebebo machi o yare ahoduo na mo besa na yare se ba yare ahoduo se HIV ana ayefutu fra HIV baby ase ana baby a fechire gongon baby a fechire gongon ayi you can say sikapa can be the sikapa can akraba ko was so called galamsey ase and wo kwakoye galamsey and sadia na wo kwan na chese wonya dwa and boys ne da and wo ye na adwene say and yes wo ye ahyewo bra no a o start yes say wonya HIV is na what TikTok a small girl be they say menya is na is na me the back child because obi na de ma me ntumi so me the back check that's what on the back check na wo be mpo the back check eno na me ne anita ka say dra o monnom ni nti kra no o obi kra wo no me say one fine chest say what the back check check what the back check na de ya ne say nipa na o de ma no so wo yere ne yere tene be na me kuro no na akofa e wo Yesu Kristo di unya bi amen ya me adu mi ti amen wo be wu na be ku ntam wo ba kono na oba ni bi na ba ma no wo ba ku ntam efisa adwina ani akoma ekuta nipa bi no aya friendchem ya dross sie ni hunu ya time pia na hwe baabia na yejirejira baabia na yejirejira baabia ya de o tare da kotre asonwa aden wo be duro bi kiaso ho no no o maka so mo tare ube down no maka so na o mo fare hwe me so no obi create me catch obi so the akra ni si ginegine ne ho no ono o say hey wusa o say me so achina say video no me de be ma na abetensem akokwa woka wono ka kire papa na ono pese obo ne say o say pra me ha ma me na mama obibi kakra to aduane ade ono aworo ne ho kire na papa ne ei many yes na wo ya akora wo se hye de obedie no wo beti me ya akora me sa hey ade na ba musui ya wofo na na say because you know pension you dare not send your mama wo mama no papa na and akrake to oda so wo mama ni papa fie ti mi fa phone na ogina so ne mama anim like wo sanso ma wouldn't say till now ade wo be ye no till now omo mama be hu na omo wo be ye omo there because it's a secondary school for you video faka them and look at them no bibisa say wo wie school no ya wo yes a video no okofie na wadwen se o maame mpo be hu ade na wo mu ka wo ko hu o mo maame no ma arahu onya ne hwe se wo ko hu no wo mo maame no mu a arahu o mo papa no mu mpo kra nhwe wo mo o mo no san nkola no se kwa me se o be je di settle now me kra me ye ko wo me maame anim a me de ko se de o feri till now me maame de bi o ka me nya call na ma sorry me na ne to odi nko me bia na e ho me nya call anwa o bo se da ko se dem but enei inform
Oh God. Na wohwe wotumi hunu na nkura no ebi wo ha wotumi se maami ebi ni ho kura. Omo so kwa na asem. Eso so wonya sika phone bi a wakọ akoto. Boy bi atọ phone bi ama no. E na wogina so oso ho awan TikTok a wogina ho nkwasi akeka nko a. Nkwasi akeka nko a. Oso wo ko hwe ne ho ne nanim ne padua ne ba bia woda. Ne ba bia wote a. Afa de wo se ko hu ne mame na o si afem. Senti wo na obagina TikTok o ye no ho sa no. Sister Mami, what in a baby dinner, be in here racing. Near Papa, who can show one more and in us also warm one. And never a no who do no bonnet yapon. Yapon pone, the Abyssian yet. And no be a bonnet, I am around who sit me TikTok here, didn't my baby. No cry, young shay money ye. And I may send videos near to and crack it at the age of a memo. And crack it from you know what's what run baby also or no when a penny for money. I was so sad. Was never could that when you and na me all the baby enemy did who yaw a nipana. Oh yes, I interview no many woman nipan woman I'm sorry baba pone or your baba na and crank it to me age of 5 or 6 years na ba content nipan na enye sika man no na akrai was high and na me away na empany for Mr. Fancheme. Na kura kana nyame. Me nua we na edi ne twe. Oh. Na me di. And na me nso be di ne tunu. Na de pa. Oh yes, akua me tie biaka. Afa ha me de me nsa ye say. No wasa bi san wo se wo nua we no wasa repeat. And na wo so ye dan. And na me nso me di ne tunu. Hey, na ne de pa. Jesus Christ. Mr. V, the net to be so. I saw the net to be so. 6 years. I the net to be so. Say baby, I do 6 years. What's me was 6 years. Me no that no. Oh, your mama be no. Mama could do be true. Baku didn't train a baku should didn't Jesus. 6 years. And then 6 years. Say the baby I drew 6 years. Eradi be hu yomobo. Ya de ne tudua so. Ya tete ye man say. Hey! And no about time question so be born. Nanka. E no me ba we dey ya man o. E no me ba me mo ne. E no me bra ne hu. E no me bra ne hu. Na wan na amere ne ba. Ne se me dey me bo. Ya dey sit na ba.